meri ile kuma gavana Kawira Mwangaza ari kunyumu mayo au tongeria na ndene meri ile je ntukunije muthia ni kwithiritwo kwina nkuchanio ndwa mpathukano na miario kumeona ni iria atatika rutere rwa thirikari na rutere rwa executive na rutere rwa assembly ndene ya mbunge account ya Meru kimi githiru Kawira Mwangaza etete kwariria MCAs ni bomarukire assembly na bamutiao ngonto roba tumire nende speaker ethirwa etirie karogo kya ntukweu na ni untu bwithire itoboke muri kwa Kenya yonthe kaiteneka ni mpatho ire ikuonekana kuo na eoro ari nterira cia tiania na rethirwa kimeneria mheshimiwa mpuru wa bodi ro waromi niwe bonene sana kiri kithurano kithiru na ethirwa kiwa ati niwo mubangira mantu utuku nende muthenya ciethe bari amwe ni biyo gobi kwendelea ndene account ya Meru ndo iji kathira ri na is it governor kwa misadvised kana assembly ndibo bakwenda ku blackmail ni bibibio ngobire ati kama ntu yani na thine yumite ne kathirari na muthiyo ayo mantu yekethirwa yeri mbi karibu sana kire mubango echunke siasa tukubona arua tukiariria Mpangaratano na mpatho ire icio cioneke nende account ya Meru kire mubango echunke siasa na ruari twina gikosi kiongwa kumarotererura twina Mike Makarina kiroria ingukethia Meru betu arabonthe bari ndene Kenya na ome Kenya na kibacokairia nkatho ikwithira batukiritie na batwendete inya turi alemavu na ngicokairia Weru TV na gichunge kwithira inya batu no tutambua turi alemavu tukaya na maoni yetu tutiyukagia ye mantu ya kawaida igihotokea mwathani na turi amwe tuthikanire na ruari tukwirana na acore betu ikwaria ti ucautanira kana kutheta kenda uwe Mumeru umenye njira iriku ya uma na njira iriku twaita ibwe yene. Karibu sana kulingana na uwo kwari ndaibo uka maiya akoretera kanisani mantu atemba Edward Mutuba karibu sana. Asante sana mbere bro ka chokiria Weru TV nkatho ntubwe chukike kiweta kikunura antu na kituma Mumeru akamempibi kuendelea na matini asante nyano ntubo twetaringi tware aringi mbua tukario mukuru wenkatario tuko tware na ko mantu ye chungikira ya improve ta yongwa ende kinya Mumeru ru are akaichuriri na twetete na twarakia bakamena tatukua true. Tuli na bwana Kangata Jeremia karibu sana bwana Mutethia. Asante sana bwana speaker. Kanjuke kanyaka kwira mutegeri na muthikiri wa Weru TV ibwega sana no ntuba kwithira uri umwe urokwenda kumenya ati anthi wita na ingo kwira naru kuri umoka amenya kuhusu thirikari county na tujite naru mati nekenda tugeka mantu wasi tugeria gucokaniria tuthe tu mendieta katika tineka MCA na mangabana nekenda tukemba utana mbere no tu arantu batena maoni kabathira na antu bena andoa batiomba kuendelea kou ngokwira ithira ria mona batwe tuthikanire nikenda twakinya mwisho bwega. Sure. Na utukubana arua tuli na a very good friend bwana Edwin Kiongozi. Karibu sana Kiongozi, thank you very much na tubakuona kanya. Yes. Yeah. Ontena manta maingi kangatangu igwana arua kwadi toli thongi mwana speaker mango ge speaker kure tonda yarira ora inya microphone ngo ge speaker ko anto beto ba Meru nkubakethia bonthe kumathuchi monkantu nyiri ara TV yonde tega wa yonde kinya Kenya ni agara mionkenye ome Kenya ntubara bonthe batutega nchokerie matenio gichongo ndura nkatho muno na kinya director wa Weru TV Weru FM no ntubakureta Weru maturene na mbere ya Meru ibwaga muno ntubakwitha bakwatanirite saindi na inkukarange bera na ndi kuthuki muno kwina mpara be your brothers and sister keeper thara wina ganto gaku nenkerio tutikaure twinde igitareka ingai kaura na mbije things will go well. Ochokani. Yes. Sure. Na I hope you are ready to theory Mike. I hope so. Karibu nyana Mike yuko kwa kinyago kayo ruge korwa tu.
ino ntore mweza kamsa zizi nini ndali Olewe. Karibu sana. Lakini wana kangatala ya maikite orwa na arua. Okay, karibu sana mutegeri wa Weru TV na muthikiri wa Weru FM 96.4 turi live kiri Weru FM 96.4 no download app ya Weru FM kana watuthikira ukilukira werufm.co.ke kana no tuwate kiri DSTV channel 368 no tuwate kiri Go TV no tuwate kiri Star Times na kiri Signet na kiri free to air chionde watu wate kiri mitambo yetu arani na batu kirukira 40321 40188 sorry ni namba yetu ya SMS na kidho mkinya comment yaku kiri Facebook. Karibu sana. Now abaje ile na Edwin imbibi ngobi kuendelea account hii. You know dirikari nene yitharo yina executive, judiciary na legislature. Yeah. Dirikari account yina executive na legislature ila ni assembly. Na nte kuona bura ndo angichi jire cyumba kuritangwe rumwe rute rumwe rumba kuritangwe rute na ronge ibabu buku misadvise governor na ndi matengi chonge ondura kuria kiuria gikiega muno lakini mbere nchokia kiuria kiu giaku na sekondi imwe kana ijire na wambitikiria impenda gukiria thehea no ntugwe gintu mumiru ategete tayari gwikia nakyo methone thai kwi report mbonere Citizen TV va fayone aba background ya gintu gite kwejania na EACC baruga ya andiki which is baruga eu kethira indene account ya miru thai uringini secondary na ndaike na second imwe kwi gintu kwenda mumiru amenya number 1 gavana na ya waskari batantatu na wengwa na preagaro kiri security yawe we mwene atiri akeja kwithire na muchoro kana mwarongi na kana mutanongi no agenda mwikira gigi kosi kiu kio mukaria it is allowed not security yewe kwou manto ya security kwa area what matters a lot security mtu very important nakio wona inya thirikari reriku kwina end of security uri okarite na ngabana bau muno kinya bare MP ni history ugon wije ura security ta nonto utumbo gwita muntu garisa weja wiro karia gichungi ondura na arua no monko urie muntu ne atandareterwa na unte kumenya na ndi mwarongi no ngabana kawira mwangasa kwithira aria mongi antu baba mukaritie areti igikosi areti aria askari atira thija mwarongi no ngabana areti andiki ni Kenya Police no tino dikira ankwenda kwambira no ntutoba yawi amwe ya mantu yatoka exactly so ankwenda kuga mbere gutino barugewe kuona ni andiki county government ya Meru andiki aria askari na areti aria askari wokaria ngabana secondary PA personal assistant it is about you tirasima ugogire PA na ario kwen ni muntu ura umba gwitikena utoro bwaku na manto yaku kwou mwarongi na sio kwethire personal assistant utishi nenereo na tukaethia manto jera magamba mwarongi no ngabana kwethire PA kana security whichever eu ni given na ikyo wona mweshimo William Ruto ari anto bawe bare akarabunya ba security kinye president kwou mwarongi no kawira wangabana areti are askari te mwarongi na thirikari ite kumenya kwina mwarongi na amwene mwene na we utino murega baichu ena payslip ikuona ni ambangi fulani nire aga murega baichu muchara kwa muntu anjanja we pirone ai piro lastly communication ina yong kiroteo kirebe na thiriti contract yewe ngabana noe wa appointa communication chief of staff na itibi bingie na right ya kwa appoint ya kwa na aro gechonge ondura Weru TV igwe director communication yokwa don't need to be vetted no ntu ndoke timu office ya ngabana akunenkera kendo kalia kwa story chegua ngabana arega irio ngabana ngathithia yathomba gua ngabana akorega irio getha gore ndo mwikira shumu menya ugwe unimbarikiite ndireta gwakwa ageni banene muno mpambiri na speaker njasi mutubia yabara akora irio bya kona bikira itu ende wa jogi kiuri kiuno ntu twakiariria na tukari lakini invite of course kango meputa as mumero amenya gutiri nereo kwenda kumenya ati ndo ambia kurete icwe kuga ngabana atarire irio ngabana kore ndo mwikira mbilion nebiu kakwira azimete ngabana akyoja na jamabukando na jabati ona agethire irio kuna ndi njoke gikiuria giaku atiri utiki ntukina thina Meru na for real utigintu kithuki Meru na nkwire iciu wona ijire cia ntu kwijire ithatu muvutano jujurio which is anto babo baire
timu hii meamre guombira itu tukumisiri ndingabana ndakuria ntakwira ari ngabana nawe ngabana ure itango gewe na assembly ikeja kwithira ina thina utiumba kuwa ngabana react ngabana gakwa device obuthuku number 2 kwira na arwa mathingi chungi ondura ishira imiru thai nongoke mtu akenda kumineneya ni issue kindogo na issue about something very small irie kwarirwa ndoerere aja ne one fund kiu kyo kina thina no kuona ishirere ai ni gintu gigwitagwo one development fund bechire MC banenga iro cha gwita ngugi kunti kuona thina nontu aswa kethira mumiru kena thina ketha mumiru ga kwandamana ketha mumiru ga kurumana uni ndeja ngakwira miru ina thina lakini issue ire thai ni ngabana na MCAs which is what I know ndoerereo EMCA na antu baire batatu kumena ngabana nontu imwekuru inontu imwekuru na ndi you know uni meya gintu kira giandigaririe mathingi jungi ondura uni kandi we jendo kwendo chetha arete ngwendo chetha thikira ngabana kira giotumekirwa pressure anto muntu imwekuru muntu utikiomba twira na ndi orirwo muntu na thuri akuri nyingi muno imumiru na still ure MCA muntu no mdo cionku makarira is it so bombere kabisa ariwa miru itena thina kathina gaka imiru kidogo number 2 ariwa ate kabo mwandamani kana kabo mumena nontu imwekuru aguntite kaniria kuo nontu miru ina thina era nene muno ni ati kaunti miru akithurite mwekuru ati kaunti miru akina assembly miru ara thina ri matini kiambere yanjiririe na mwananchi na tuibera bathura MCA bathomi ana baina PhD baina mandigiri bacoka bathura ngavana ati na capacity yo bandu ngavana noe antu barawitania capacity maanisha atia kuthomo kyawe kethira kirinthi kiki ana barabara assembly ana barabara ithia ta katiba ote compare kawira na degree o compare kithomo kya yubu na kawira ni mono tuko na muthanya ko ura ithia ta kanko example ya ndake ngita wa kaimbo kaimbo athuri na kaimbo yani ka changairo na tumunga na kaimbo kenda thoma mwana ore yanto ba wende atumwe ngui kou baraba muthurite ni amiru ibo ba mwirite to tuthikirire na ara county patete ka wira ngoe kuyobera ni be mwana ora woetere ngavana bera ne rubono bare amwe kungavana kira mwiri kionto isistetu na no ngavana etu twinthe thina ire imwandamite ti thina cia guchwirwa ithina ciawe kwenda ari wewe ngwa akenda akauma akiaria burakuwa number 1 Martin tuke ya kwa ilia ya kanisa ya Catholic ina ya umanakia na kurumana kwa ngavana aro ama baruma haya kithia ni MCA sawa tuwe ne ana bawe ndrute mwana no ntukathuri mumiru menya rero beta ana kaukosa para bathuri ke katiba oyo burathuri bonto kutala ko ina MCA ko ina MP na ko ina ngavana kabathuri barwamirira mandate yo kabira yake akuthikira antu baraya batu antu basiasa para wariaria batu mamena ne yampuru we warumana ne noe batu mamena ne na Catholic we amena ne neo batu mamena ne na antu bastage baramena ne abo yani indwa miru ina thinene ne kwaria uma nontu ndwa ira kabira iswirite chiongwa ikuingia kangata miru ina thina twambiria wi ina thina nontu kiongozi arua ina thina makarina arua kwina thina nene. Asante sana Mr. Speaker. Bere kambira kawira pole nontu bante torionere chokurwa na koro na tiangazi na mwire aumirie ibya mugendi nontu tira wera mbere kawira kurwa na urire ngia gitagwa revenue akurwa muno na kambwire matini kuri atari ire gategatine Kamiru County na antu batiyotega mantu na raini yande bamitege na orito nontu thinera twenio mwankau etewetie kelele iretie ngwataniro yeto mankwera matinirite ngwataniro MCA bende na barege baiti na bename kaba kawatanira kawira kankwire mbere
inangwataniro wika tikira nkwira ngwataniro ikauma na ikono haraka sana na rwiro rutoneka gitumi Martin egi antubando yao ni atonire Meru county ina mbecha tutitwire chichi aba county Meru ne ntongu Martin mbere kanchokerie Madam Kawira nkatho no ntwa utegerwa mutego last week na ategeri mutego na kiongozi kithi kwa device mama na ibo bwe kamete ni device kuri antu betere bakarandi Martin baratenga 4 million sherehe mashunja we manto kera botenga 4 million sherehe mashunja baikiria Kawira idhinisha Kawira arega awa ni 800,000 ichiga tumirika bachoka Martin anko ribere anko thirenga kwira nanko ritokoye first of all tuire mantu tumba ku subscribe mantu yara ye no kuje bwama ke committee ndenda Martin okwira ke committee re banga mantu ya sherehe mashunja bachoka bekira TV e baite advertisement 500,000 girima kana yana kenda baya kona bokwira seneti refer at TV ya baita ni advertisement ya 2 hours na 500,000 first of all Kawira no are ameke rangiri mirongo egana first of all event ete account na national government na ndei lakini we bachirikia ndiri kare nene niyo kubanga mantu ya na niyo ere ya mantu ya tikera nkodiriria ya ti mantu ya kangata wakuga county government na national government tibaba banga shere no na actually nyambeche inenkairwa county kankoire Martin the county commissioner kaino baba wapo committee yona committee Mr. Speaker and protect kile mtu please kandirio langu enda kuwa kwa hiyo tumi kwenda kuwa MCA bebe makini sana andiri orangu enda kuwa ni atirebo na Martin please Mr. Speaker kankorie kangata kakinyende tu kidogo please nakuomba tu Kawira akwathana kwe power ni MCA bate kumenya iba koloketie budget ya 4 billion ya quarter of the year 1st July doko gwata bana makarina 1st July up to 30th September na ngukwira Martin ngwire confidential Kawira enio iba chokete bekero ofisi ya ngabana igitara kiraito 176 million na wiche Kawira ate expense Kawira kenja hake nyosi egana akaura kirinde kia 500 aka mauta ya kurio Kawira ate garama ko 176 million Kawira no atumere mbeche yu 2022 budget 2021-2022 ya gusho MCA 2023-2024 na non budget chari okuluka ate wetia supplementary budget I feel like kangata ya wonto no seria kila ara maya kakueleza I think mantoto ayobo mwira aka arete woni akona akaobomba kulitanguya kina NC woni tikangu mwandivasi yangu ndokwira kira kirio kavungu ndokwira Kawira agotonya office government ondita na ete akainga office akawa akwina wiri barwe ne so ni tae ne awekira taunina neno nto wengwa we implement anto abetere Kawira awa atonga mbesa cia revenue cia county cia thirikari ba mwa accuse Kawira ateti yari gutonga shilingi imwe bono uchunguzi wako binafsi no ngwata mana Martin Kawira ateti yari kuruma shilingi imwe national government mbere ya kwari na ntoba ukona kiraita Martin gekenja woku makarina ukori na ekwenja ukalimba jira nkuru ira jetera ata nende geto mangua MCA kwena geto mibakaranga nthi haraka banchoa kwethira ngwataniro nikenda gutege kuma thina nge atiri Kawira tena time cha kuonelia kethira ko ya ward ya Ntima East abaletera mbeshira nkuru ambira kwenja cyo kira kabekira rui Ntima West ni akambira kuri MCA wetu chietu ireko nende kwethira kweno wazi nikenda akabera mbeshe ini chatigikirire ko aya gento kenge nkwire kankwenda kugeta manto ya manto akatholeki manto akatholeki thirikari rankurekira itu era batu twale andivaisa na makarina ni makarina thirikari kirito yetete ko ya munda ya kombora kende oses MOS munda jura arambi yoegoji ekathate mbi baratura kuri anda oses
315 ke 325 320 320,000 barekaira diocese every month kawera na ritete ngogenge kinya kawera kaetera ungwera ritete ni gari nonto na chokerie anto wananchi public munda yo na wankatha ito tekoreambi diocese 325 nonto chieta oriko gento kenge ankwera kwa na matini kiutuma ndroe karu wana karu ankwera matini kiutuma ndroe rowe nitika ni ndo kawera ni ndo kera itoni ibuje ndo kera ito kakwengero no kwana matini kanko mwenye mugala muge na akimpe kawera nachokeretie wananchi orende munda yoreko kiwanja munda yoro ndio chokete alafu I thought munda huyo alijua public lakini digerani yoyo wa public na inkorika na chancellor eta mugenda rukorika na mugenda na yeta propose wekera Jomo Kenyatta University ariko kenda baba yokia ba kira MYS bambere ko tan deposit 5 million vare handa yoses mbati ndio sare sore ni asere ndio buyo public iyo etoroko yone kero county ko kawera na to no keretie 20 million omweri alafu ngento kengikira kwenda kwera mateni ngento kengikira kwenda kwera mateni atire kankwenda kukenda bangi bari ente kwenda kara yauni mwene muchamani kyo to mankuwa kwena to mike MCA ukaranthi na governor Bayo rende tukinya kuota twina meri thatu tingwe tureta atia turarita twendo ene orende tuna meri igana kuota mbere wita atia kuota mbere kuthira winde romba tiri MCA baba eku muno barakuru baka insight para beru non to MCA para beru bata mimbi wita atia tu for example Martin MCA barakuru ko bena to contract na bena interest fulani na company fulani na mama na igererete thinengi akawa terea pending bill nima thimbu iba kiongozi akawa terea ambi pending bill iromba rya kwa kwenda kuthithia kuromba ki mama na ru iromba rya kwa tu request ne mama torere task force by this week echunguza barabara iri kwa change bere tutaki pending bills no tukinyao ni mtutogetho tukiareria bere mutuma tori account kwa makuntu kwenda kwira Meru na abatu tuyita kwira Meru ma kira kangata atamenya tuciareri no mikinduri kanisa sentimazimo kya ya ni public ueta kemu kanisa Methodist kanisa itura kwawa ithakai public lakini ugenda kurutira ngui kuo bure antu bange kabukombora kanisa kenda kanisa era yo yambia ira ya Catholic ibonto ina na muna ibonto ina masista bara tutetheragia twaikia maromba ko kuwa kawira na cunanire bandru so community itagaranthi yuga kithei Catholic kuni mbeca isirare wa kanisa Catholic te kanisa iya bora kanisa no kona ya thai tukenda wita wo ira katue kemu kemu te kanisa kemu ni institution ya kanisa lakini uteta kubuthiria wendringi kuo uria utito romba nafasi ya kiwanja keo of course community nimbi okay kato kwenda Meru belewa community no kiani kiukia kiego jire kiani kia thirikari imini kiani kia public kana kiani kia kanisa public ka kanisa utiro Catholic ya urami unda so kethe kia public de kethe kia public ni kanisa irane kero mbeca milioni kanisa 1960 iro Catholic ene kero 1960 no mwagwera kanisa Methodist kemwe karejua na kemwe abero miundo ari mutuma ukira buno kama tuma choke mutuma itwete tabwa ibode tabwa lakini tokea weto u twata mwetirwa kwebyo mumero eterete mumero nakubwa kwena thagathaga county na nkuthanikio kiriuririe na inyoga yotegera ki taito eku yuriwa Mpangaratano ko Meru so tukawita tuka socialize na Catholic yonkau konto kamwe I think that is not the problem eutio thina kana na wego jitio thina rerete tumete county MCA barwa nao na governor bitu kwenda muno imumeru elewe manto ya governor na MCA ni tonto bakondifa ina thineri nontwende governor wetu aitura kauabo MCA batura bakauabo abatu kuringana turi atongoria bara witiria kuringana no thuthuria bwetu twakangata nthi inathi neumite na imbithina na device yetu kibo
ni iriku kenda kaunti yetu yomba wita nambi na mbere nundu mwananchi bire terete ingwe tindwa kile MCA baba thuri pombere matini ende nchoka umbabereria u ki national government kuimbonde etawa parliament parliament niyo legislature gwe kubwethia mbi sheria twa ke thirikari ya county kuri antu beta wa MCAs na bo ba kuluka ke sheria na budget na mantu yonthe yambi ya county ten governor ibobo ngo bakaranthi bakulukia na county thirikari ya county ni umwamwe kuru na mukuru na ana iyo ni example nje mukuru ni governor mwekuru ni MCAs arutingwe ni ana antu bo bathatu mario ya thatu akethe ate witaniria no mwankandwa ikethire rio no ntukithe undi mukuru wakwa tibati ukira banga ngwe tegusisha mwekuru tegusishana na kinyana na raba bahati kuzika toba usisha au ke akuruta ngwende ni nko muchiunda mbotirwa nkero nuntu weno ichetherie iwewe nko kuumba ku endelea na no withire nyamwe kuru akiwa mukuru utebwa mbirani na utebwa mbichi which is wrong na nyato bake abakaranthi bible kwina makosa nuntu mwekuru kunu batwitho imwira iboto witau na inombitito waitekanĩria king governor na MCAs thinerere aratwa milela twino cycle funds yani tukiwa ingania tu support kithe imero tukwenda utethia endwini a support mama kaure MCA mutuma the same my brother the same makarena the same katwilele arathi nareri nare kuira we advise our people no ntu TV tutumba kuthikirwa ni amiru bonthe tuyo ba Mpangaratano sorry thine iyo ngwine eri ukiona thine arankuona eri governor kuringana on observation yekwa ni ngwau na nyantu kwera ikuringirwa thimo baraba ikua bateona na nwerukiri au ni onkoyera baikua borukiri batecha manenwe baturaba uau nwerukiri thimwira aringirwe mbere indathikirite aikuringirwa mwana onte thimwira aringirwe awire atiri antu acho gikura ruriwe awiro tu atete Meru atala na aitete kuonde awetete mudhara maitayana yana of which without fear of any contradiction tugwe yite mudhara ikuluka yon turuba unindaro amnes msiyo mudhara na bure msiyo mudhara ambirire turuami ambirire unindi ari inkuba mama ne yite nora ambire chief officer Ndamuri anata murume na you represented ondie ku wetiko bati udhokera kena gavana moja kwa moja akura dina muchamanio oku ukabanga ite ukabanga muchamanio no to one thing kithe MCA akethirwa atikumenye bibi kuendelea MCA bombere akaibwa matini imenete na akaibwa in down na reaction yewe by the end of the day itethire bui but mama ruwa na bera netete ku na nabere tena ibatiri manite wodine nabaka ora kanta ngiye ka kidogo my brother mama ethira na baira akauo thiri na baira no ntubatu tutethia tu mechamani ne matini ya yoyo mudhara ma MCA murangiri mama ari ya muchamani katwari umabu kwa dhana ibakuwa dhana kinya murungu na muwate kethia ate wato ne antu utumeagu ya wenga bana uya wa MC o muchamanio kutu woyu ambiria na iwo akaribisha antu na iwo ayuthiria gavana akita muchamanio kithia na right ita wond fulani atibatu eta ina bia kaua ndigera ndongo umatini ateta ina agenda nyera kaua abatu eta akethe muchamanio bangi akaranthi antu bakarwa mamwanka chief protocol na antu bairi uri represent bairi bakaya na thina cio iraba okulukira gavana akirwama akarwa ina content ekwarire muchamanio but that one is not happening kote manyua ya ora muchamanio watueta uteyo ote manyua ora muchamanio watueta so wora nkenda wetithia mbere muchamanio wakwa that's the governor now Mr. Speaker sasa ukisema hivyo na wewe ni governor na tiwe wenko muntu ona thuri na thuri nya wa represent antuba tiwe wenko thuri turingite kura kaunta turingite kura ya MCA na yambi na ya governor na antu aba ile bonde ile ndi bati kwa na respect nani MCA na bati ku respect governor ke mantu yawe governor no aka respect MCA kinyao kinyata litoro chao
chio utewa bate ukila chiongi Fair enough. matenire asante sana no kono brother uga akuga bubu wega sana uga MCA babati kwetha bewa tanira ngavana na ni kweli na ingwetikia marekebisho yara akija kwendekana ofisi ya ngavana yamo ya mantu yau bona ndwi twatanire ukweli iko kwenda marekebisho yamo lakini kuri gintu kima mama kumenya na thithetie nontu ibwithira ba gwikava micemanio sana mama na bithitie michema angoya ari thikirani inya watoye menya kakwa tere makarina ndio ntutukora ngo Cia Meru ankwira makarina mama na bithitie mucemanio na MCA kwa wenja na be ya bonde ntona yu ari wene ndikatuge bo ukabauria na MCA bakaringa thimwa urakuwa tetere mama na ari abo Mombasa na ari abo ko na bithete nabo mechamani etha na create group ya MCA na kethira nonto menya bwa mbere muntu akethura muntu otebwa no kona thaiba gwatanira bwana mateni kinya bau kwangana ndikete antu babanja yo akaura munya akuthurwo ro twikire mathege twaiteria ara tukiwa munya mastingo mweri wa mbere thikira nurikana ante kubekeza nurikana bwana kiongozi tongozi baraimu lakini bagwita bagwatanira bakinya meli wata barabara ona MCA baba tu iba insight antu iba itire atia ibakirire ene kintu kira kwenda wino ntu ikumya thirikare mama ni njeru ina challenges for example mateni kore mantu jama mbigeto woni ningwa na ntu yamara mbigeto ni ati kwena barabara iwetwa several roads na various road okethera njia wond several road ina pending bill ya 20 million ibarabara igwetwa several road egethwa enge barabara cietete igakirieto tu watweka ke besha iri gwetwa cia pending bill ni gwetwa besha nyingi mno okay mbere tukinya na pending bora kwenda kuthithia ni atire nekenda tuma ngoja nekenda tu ya mantu ne jano tu kore mantu yarare kore mantu yara tukwenda kawira arekebisha kenda thirikari we itabwega Digira kere mantera to kwenda re mantera kandire tu kandi kwe mwambo yongo kushokeria brother please aya dikera sheria era yekiri ke county thirikari la corona kiongozi atikane niyo na thirikari tolitani yongo gike thirikari unkuru yekirite sheria ati tender ikaewa company in less than 10 years service then accounting na weto tege bumatin kawera na ndo enge no tuna yarugura na pass arugura ongela another 2 months arugura kenda company ni citate euni ndo engera kawera akurwa ankwire no to watu ekana nde watu company ka apply tender ekareta marata ciete na 10 years otokana no iran kuritura agu no chikarita ngogi na ndi eune thine mwererio tukigira kironde ne thine assembly tukaga ngata nafasi ari thine rerio kira assembly no torende ro MCA baba rio ndio atire mate deru warojo re ugo bakari na ro cia kutionthe kume oro ire thipagira inine kwa kawira orende wenu uretire ko wende tukaria ke mtora kumere ngwene tukaria ke barabara kumere ngwene to kwana mateni thina nara era umire na thina ara yambiriritie na inya tukere ndruini beta bakaranthi na mama ibe na mienkoro cionthi makosa yakabwithika inyo we muciari no chogoko winda thukirie antu barari bamwitire Mombasa to enketi we mangavana yate turawito Mombasa ibange no kuona irio na kwa version yewe ya mantu ya ruanetire Mombasa barandiria na MCAs so we ngona kuria ina thine ari kakukwira thina na areu mama yateka gavana no asinema kawera ni omwa batu na gato wantu babiatsara batu me atu tethomi gwezie tu ima sinema bwenda kutethuka kenda bure kama sinema Meru yendelea ni u kawira atu advice wina kithomo muntu uthomi na muthikire kangoro te muntu te amutongoria mbati county tu mwa sinema ya yetu ya biashara no kuona kawera no mwe ya sawa no mwe governor na thuri ne Meru lakini nachuiru ana bano ndo ana baiko bathomi na ana bakwelewa katiba na ana bakwelewa communication nimbi ya ura no rongi kawera akendelea kwira na thineri kinya kawera akiuma Mombasa na atiete thine ikwia matini nya wogeta anto bawita ana baku ugeta inya kithe otire abo irio kwiburo arairia na no abatiira gantu nesima
kawire etire abariria abera imboruirite utereotia kagwende nimbi tugwitha Meru kawira na MCA barona ona ganto kwakiraga ngata nkurutana inya woni nire kwa eti ambe au kwa gutia gato ikera ni mateni kakirao kakira na bakaro na ngwira Meru iba menye bakaro no ntubombia mwanka mwiso batwe tothurire ana batina inya irato tene Meru tothure MCA betwana tumbo batethia mwana ora ri weto mwithire Mombasa woi ngavana witite akona munene wa kwiya we yo mwa indie takare irio tiri ingi utiriera we ngavana muntu wine cimara na muntu ukirite murungu utiana otirine kana baraba kare rombia no number 2 MCA batone kamile wa ucokeria buru kira kabira wetu uticiringe takwa ya we mondo kira ito na atire 1.1 billion kira account twina maratazi dari terinjuzi yakona ni mbire chatiro I form government ira ya umire mbese iro kona kawira akithilonka acio icio mbesa abati kwandwa acio thina imwe te kuringa kibara mbese iro kona aita kwa utewa mutalelo no kona boba kuwa ba mbese ira atiro na wanga bana kogwa na guthilonga mbia ciawe ndenda kangata amenye nara kawira we tatu tumira mbia ciawe cia mondo number 2 kwina na betu ya barabu kuwa aritibango ya mandaitari dhaibetite mweri yoeli nyomba kaikuingwa ukethira ngavana atombo control county assembly na antombe kya kwariria abera 1 2 3 ikorwa maga wo ibo muma irote bwa tethoka kurungwa na kwa kidogo huko makare na matungere otire ya kiredwine bombere kangata kaukara ya ka bombere wathurane kwi service ire muntu kithia MCA kuma tene tithai tika yambiririe itara mama ba ita kithia I Mombasa kwibira babati kuona ne wika wainga te corruption digerani te corruption yu lewa atire mutuma MCAs tinga bano baiketie Mombasa indirikare nene national government ne kigina kia assembly kuna mbetire tia duli ci induction MCAs na iromeri ne clerk ende wow pose wow ekaya chali pose wow uwe wenga banetu so wita kiba tu Mombasa to me sawa kini batu in belong to you to wetere kinya uwe nte kuona kwino umu twambia kurwa no kume obvious wethere ana baku yumba tremende biscuits kile hivyo bakwenda kwa drive ome aweto kiwe maskini no twende utomba kwethira wenga bana no utomba kunyiria to jubio looks like you must ukae kando kinya mwananchi na mweterete ndikire ni kidogo mwanti kwenda kuringa tumani ontumbije uma na thina itumionera kiongozi ankwire thina ankwire ontu bwa mbere mutuma kwi mantu aria kitha kuri antu bakocerete ngabana Meru MCAs ontu bwa mbere mutuma kwaria bwa ngabana wita assembly yaringa sitendi na banga sitite bobongo by the speaker of the county assembly of Meru that mama the nyanya tiongwa MCA bethire bakari ndebo bonde na ndi ajange baumire bate muthikira thikira bwega na assembly area ithina no ntui katero fulani ya tobecha ira biachara ni thithagwara muno maimbiji MCAs ba kwe bonde tiba yaru thikira mathiri jonge jure thikira bwega antu bonde baitani thai na berwa tukabuchwira into ngabana kire utetera no nturuga mutuma akiuga ariuga thikira ngakwira nandi mutuma ariuga mama ari bagurira ntremente mama ethira atina supplementary budget mama ethira atina mawaziri mama atina ma chief officer ingabana urungi wenka akaitambecha kachia muko akaiya banenkere mbecha thikira ndirie number 2 thikira kangata thikira governor wa Meru no bad kuja supplementary budget thikira nkwire ni assembly thikira nikwire thikira supplementary budget bad kuma kire governor itukumenya lakini no monka baretere mbere thikira nkwire thikira nkurega unte kurega no bati ku submit now thikira nkwire mama bati gwita kauga nenkere ni revenue ra bothurania ntuku igire bikiria ma MCA
kana abati kuga mbeca cia aruko ire kuri warenja cia nchobi na mbi muthuranie ni bikiria MCA genda bate karwe nani Mwambasa. Number 2 mama na bati kwithira ari assembly Meru na ibo banga sitite rone ne boga ba eja bagathithia atia kinya mama no kuona muntu njanu ni otuna kwathikira antu ba ari eja monka bubumare no kuona atonya ku baumara dikira nkwire makosa imbi bari ugatire no thikira bwega kangata bari ronga mabako gwa boy bare manifesto boy ba promise te antu bao into kinyanga of friend je ba promise te kuandika gae wangugi na ande bari ugwa bareta mashinani bakorwa chie kungugi bareta bakorwa na ande thikira gintu kira kina thinaja igongo kwiro ti thinene nereo imparatwe gita kindogo na which is ni ambayerio uno nto gitara kira ito na ukwambererie gitara munyana ugwakari na ande matengichungo ndura nkwenda mumero angwata nga statement ire thithitu ya ngabana kwithira ari assembly thinyanya ngabana no bundio thithitie no bundio o no enda igerwe ai mwira TV ne kaire mura o autore autokogerwa maiga oni nte kwithani ndetire assembly ire na inda atonyere ku na gintu kira kiana tigera oni ndare ku ndauga nande ndauga tigera ngwire oni ndauga atire oni ndauga menya oni otebyonkira ani ogaja twambia kwirwa atire tigera oni twara ya bukiara ya peni kanya ga kwambarie mumero nkwereza kangata mama okuruka ethira ngeti ne ingie mbere ngeti mbere kuingwa sanja ntata mse umara auga ngare ni choke abera rugureni mama okinyambe amaguru gwikangiti gaka nini aenderesera mindio oria sanje ntatamsi niki nonto bombeta bukanga setigesheria bwachoka bukainga miari mama okuruka nonto wa speaker amwetera bena majority rinda balisibu ngabana beto office baraniria bainga mwalijo assembly which is baijimbi bakuthithia gintu kira kia bati kuthithia heshima la bati kuonia ngabana na ta kubereka mwalijo aingi dikera nkwira mwalijo ayo aruguriro athine mbi mwantu ko mere munya mwegigunya ko gichonge ondura tiga kuyethaia no nto mindia wena mbicha ndwera ya umere assembly dikera mwali yokorugurwa the beauty ni listen to me ondigo jongo enda kweresa atri makosa ala yari wero TV ni ari live kuma mwambirio that is it vena mwali yokorugurwa jojo jo arugurwa jojo jo ambere utonya mwali jo iri jura jo assembly jo arugurwa yokorugurwa ngabana akuruka MCA kwa ibo marebo bambo ekoti muchema bamberia kumara ome na kuringe tuma na ndio kwaraniria au batu tukiuma arua bakwambia kuruma ngabana okay bakwambia kuruma ngabana no thina ya umire pirete tukiendelea wao please ugaguthwa no what clip ya tukweu no tuone ura gavana ukumire assembly please tukiendelea wao no tuone bija cia tukweu ya Jumatano gavana kija ayukuma assembly tukiendelea tukuongea so nkethiria gavana kumara MC bo mara bonde bambiria ndoa ya oni kwa oni ndethireti ndi arusha babu majority rinda uga muntu ujo ananya bunduki uyu ni arusha babu oni ndabera ndeo ndina thina ndabero kaya kwethira tutwira na abu ine nda arusha babu rango defend the right undabera ntikurwa na abu bauga tureshima nako batuma sanje tatams angwata angumaria gira to mara mbera ntu pambia kuwa uyo nyoka thikira kiri rokuwa bakiwa uyo so now dinerere aria utegi ntu kithuki buru i pressure bagwikira ngabana ya kuthithia mantu jare atibati kuthithia no ntu ibamenyeretwe nyande yana baba rejire baberu kithurano ge speaker ibajukaitie mbecha muno na ndai bakwenda kuendelea kujukinya kingabana another thing utumanda iwakiwa ngabana aleta mashinani ngabana yata mashinani igira go bwana nte kwario ngera yawe igira MCA sibaria beta mashinani ngabana na right ya kujukia protocol no ntumuchemo ni jwawe kangata ko gatire den MCA municipality akajukia microphone yakaria na amukaribisha next bali gatire ngabana atiaraia na atwi kangata nugire borega ngabana arugurite nya forum ya WhatsApp riri anogi kana riri michemanio na bamwaga bakario tuko bakaraniria bachoka pili statement ira mama atete ku issue press ya wakiri MCS bara neri na one fund
Another thing, yento kira ke andikaleria, tikera, na bathomere. Another thing, niere mama nyana accommodated nominated MCAs. Au kangogira chita wachiawe, akaba appreciate nominated, non to kuobe shima, they could want to work with na positions. So mama kinya president na ya MC mchema ni unajua kwa mchema ni gavana abati kwa MC kanya so now kenda at least ndio na kawira itandira ngena owe angora kenda to baba bailo to baronere ngwe bare ke Ameru bamenye na thineri oto andiki aja to andiki kenda kawira withdraw statement ya kuwa batu ito andiki kama andiki wo yoro Ameru kaunti muruga ikaunti ku kana norongo na propaganda na kawira ati tango ginago na tio konso ada mtu akuito andiki yo Mr. Speaker protect me I am mbere ya bwana Gloria first of all tibena ata mumero no aku okilukira SMS okilukira thimo na well inkwenda tuchuana na majority wa bunge ya county ya Meru atira kwithira mantu kiongozi akwaria kana aya kare ni mutuma kwithira ni mati kwibibenda na kwithira ibengirwe bunge tukithwa tichwa mheshimiwa Evans atwire lakini kire Facebook Agnes Mukubarua makarina kwanza twire uma aburabu kuendelea bungene kwethiro kwi makatel nawe Joshua Kadhurimaka wa Kangata has always lied to the people to safeguard his selfish interest. To know him well, he was the first to fight Kawira during campaigns, saying he's incompetent. Kawira should stop chest thumping and work with the MCA. Secondly, ward fund is so vital. The sad thing today, Mato, is that our panelists are here to represent their masters, hence pretending to defend the Mwananchi. Na Ngugi Akawa Joseph, Gitonga, may God bless you with okay. Ziko mingi. Kiongozi sahi ndio amejua pesa zinatumiwa vibaya. In the Kiraito regime you were okay with him tu wacha kutubeba hivyo. Na we Betty Gakia ruwa yes Kangata and Edwin mmepewa kazi na Kawira. Sijui ni vipi. Kweno ngeno kuwa aya Timo Steve Arua Edwin haraka hii honorable Kiraito Murungi amekutengenezea ukakuwa mtu na ukajenga na ndamba ya Kiraito Murungi adamu amba huwa nikaje kantu ira kurara o mente nyomba uni nale manto ja mwanto ibatika kwa peti atomba kuwa Kiraito ameniza ndia nikaje wewe biashara na wewe murimi uni ndi murimi na ndi ndobi yako kana ara o megenda wa mjego ya kwa nimejenga kati kidimo idhato tafadhali. Hello Wero. Meanwhile, Piritin Chuira, Evans Mawira MCA, majority leader. Hello, Wero. Wero, hello. Hello, Wero. Hello. Hello, Wero. Hello. Hello, Chunga. Okay. Hello. Sorry. Okay. Edwin Kiongozi alienda county assembly ndio tukatai lakini kwa nini alitolewa namna hiyo atutumira kinye link na we kweno kwa dhuranira mwitarua okay tukone okay ziko mingi kasi nchanganya salimia jeshi ya Meru ni jemo kuma makutano na we ungeno arua Kawira must go deputy wake tutenga kabisa chuma kimotoni diruri atri thine ni bibio tumayambirie mapema up to some point na ntikwenda kwa miss quoted lakini seems like Kawira nwewe enderendo eji nontu kuma mwambirie ne kabisa na wire ati okay hello Wero hello turari na omukuru karibu mose nalo hello tunile sauti ya TV kukena tuwatanira hello hello
Martin. Oi. Nada kule bwana. Iko ya sana turaire na omukuru. Turaire apate imukari kumagengo. Karibu sana mukaria. Baba oni keje jongozi baba yao. Ibaoketheka sana. Baba oni kandi ari muno ya mzie baba Meru County. Yani wakiwa imbeta wakwenda ki mama. Na nkaiwa maginya yonto mukuru magari na buru ake aririre. Manto akuwa uteka tero ndene ya Meru County. Ende oni bo ngodi ndio atire. Mama bai mwiti ambire gono techo ba mukuru gine no techo ya una ngare ane nasuma. Yeah. Mangacho kalenge kaba uri atire. Yani kaba etekiri buruno mwanka babuye biru konto kaba yani nangaba na kaba unyane kenda betekiri baina ba au ba zikira. Inga chokan kauri atire. Neatea yani mama tio kura nanto na intobieto watu ekira we na no kuri wizirikari neata rengio eta kuite na tiambeta uteta watu kwarire wananchi baraba utarire Martin ureta kwarire ku yaku na wero manto ya uongozi urobo eta mbele ka wero kivi murandi ukubwezia tuona murandi urobwezia iba kuimirandi bakuzetera babuye ankauri abiba kuzetera babuye abino te nyambe chiri yangire ku kaiba kwenda bakuome so nire kuno te mbe chirio bakauri batenka ipita munya milioni 25 bakauri bareta ero bana chigire ito milioni ngeli yori kiran ko bauri ndi bauria ngomona ro mema ndene ya tembu leo me watu ni milioni yana ndene ya wandi yawe atutalere milioni yana yuwa ni tugire ito miaka 5 atutalere siombe atone atuere chiji na milioni 25 fuira bazana suimunya na choba tutalere batore ibudabwe diri acho ona o kinyawala batore na baba ikudai kenda tumenya tuba witiambia cia uma tumenye ni mwana ite kuzetera ati akuto tike ukiake azeterete buru na bakarumanga cyo endui ni renge bai muiranga andiki county otewa andiki no kaizelere tento buru mene kaizelaira lakini kaizelera andire wamba uba kwenda kubwizia tukureana na yo buru no bere itubalwelia mezo yo yende kinyake durano kikaeta bonge kikazurenge bari kwenda mtoka wa makawera na uoni ndenda uritira wananchi kwende ndende kawera ntikwenda kwenda wakiwa ibecha kuzanwa utespaka zano na iba ibange bonge zai tubalwelia mezo yelebere iba ibange zai. Thank you. Tutena ngwa muntu okiu ibaleke kuanga kinyanga ofurendi cyo ibete bakandike kabaka endi nange otiga ande komero county otengo si wakazi nakawera ateti zoto enwe ana koyana. Thank you. Baba kiongozi wa Marera. Hello wero. Hello wero. Wero le? Hello wero. Hello. Yes. Hello. 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 Yes. Karibu turari na mukuru. Mimi Timo. Sorry? Mimi Timo. Timo. Mambo. Fiti Timo, maoni yaku kana kiuria? Okay. Hello wero. Oh. Oi. Kabisa. Oi moyo. Karibu sana moyo. Ya vyo jiru. Bauketheka sana? Ai oi. Ai. Ebuji maoja. Vai maoja. Baba. Ebuji vai vai mama. Ya miji. Abu wai abu wai mo ya. Obu mai wa. Emuji wa mai mama. Au uma. Mama ai wa ni ai ya wa.
oi au jo wawe ai na eu majiani ajoa au mai ama ai au ma je boy au ma je mai oi Oja mai oi ma ua oi ayo oi au jo wo ya ai ya pe tu au ya wo iwaje eji ojo ayo ye mo imo sai yo bi imo ojo ayo ye mo imo au amo jo ya au we ma ya we ayo mo la au ya ejo au ma mo ya be aya ya mo imo ma ya mo la no yeah ma we au ya ejo au ma we ma mo ya be au ma je we wo ai je ai ni na je ya oi ma ai waji ya mo jo mo waji Asante. Thank you. Hello, Wero. Hello, Wero. Hello. Hello, Wero. Hello, nada jonge. Iko sana mukuru, karibu turari nao. Inge doli sumurezi kumanjama. Nde ba, nde kwa nakuka kujani huya atongori ba na chono ndo. Daga gambe ni longo bata turede ku tejane ba tutoba turakenda ba da ndo ba tu edeni ni menda no ba turakera. Hello? Sorry. Hello, Wero. Hello, Wero. Oui. Yere ali na Kiremi. Kiremi. Kuna Sorry? Na Saikudenki. Na tere. Kiongozi na kwa aliyepeleka. Na nde. Kawera kireo tumira. Tio njite to tumira na tio mbotongeria peri no njite tabu. Na kire agosoa simpade boti ke atu parea na nchi ta nteguru. Na no mwango tumira atongeria ba nene. Baba duri ne wana. Kenda na kawera nchi pade boti oso akio ana nchi. Na watagera utema zabu awera ombo geta nonto antubale na boni antulane utema zabu bate komenya kira kawera gosoa ne ora mto eta ke mwinge koringa getuma na utema tu jaleo ja manene ombo tija kemi. Okay, thank you. Hello, Wero. Werele. Tony ile sauti ya TV ku mukuru kenda to watanira. Okay. Hello. Okay. Watu ringira thimo, please make sure kunije sauti ya TV ku kenda to watanira buboya, but Tokarekeni bwana speaker. Kule mantungu chokakia, please. Edwin kura security. Edwin
looks like Governor Kawira Mwangaza no endando kuma mbere, you know, kumarira wire ati Kathuri Murungi na Mithikali Nturi ibo, you know, ibo bakureta ibo bakwenda kwaragania thirikari, bakwenda kuitirwa nusu mkate thirikari-ini, so maybe this is where she drives. Into kimwe kwenda kuga matengichungio ndura. Yeah. Igwa manto yarua. Achunguze yethera ya leo. Atugachoka nyuma na au thine uchiambiririe nonto thirikari. Anto baingi mono bena interest kumono. Kinya na ugo kuona wengo agichokia na ijimbie kwendekana. Menya ukaja kwithira uri na high expectation. Etikangata ndachwa thirikari ndio support kenda mbona kina. Raira gikambio karaja kagi uchetha. Ugatumira all means ya ku make sure igo kwangaratana. Na anko ire onto bomwe. Thina uchiambiririe kawira ta yakwe muntu ari no thina no. Na nkuria kiuria simple na arua tukarwana ugwa Martin. Tukarwana ago tukambiria ndwana ugwa na arua ndene Weru TV. Mpeuni na ndene bwite ngogyo Weru TV. Nyombeje yenu ikambiria ndwa. Director yo mwene nyombe. Pukona bote gwatanira burumbere bumara ome bwambirio chwa nyombe ingechia nteto ingi. Teka bwamba gusota uti thina chienu aja. Bugeta na bwatuma na bugachwa mutonyaja kangata bukauga atiri. Batu tuchwanga bana na ngabana akura. Batu tugwitia tukwinama na gukurema. No tombo tumira nontu atuthuri na antu baba tuthurite tutikwenda gukaraja ginthoni. Antu baba batutumira ndene account assembly Meru twitoba chwira into. Kenda tutika kutwe mbaya. Kenda tutika mistaken. No tubatio chwa thine kaumara nyuma ya assembly. Tutimenyete thina ineri. You see thina ire yari gitarire tiumba kuja ki thine no ntu thine ire tini ndomwanya. Atiri ndwa ijira umiraja. Na anko example imwe na ndaik na nukte imwe kana sekonde gichungio ndura. Mubira jwe chetha wa keni ne kangata. Itimu chie chetha. Referee. Na arua nande urita gichungio ndura Mr. Speaker no ntu nakureta onda. Noe unkaumba ku instruct room wira yoria kameme kamutuma kamakali na gakorua. Ugo weja speaker counter assembly. No ntu aureta onda wona ndwe kuja na nkundi kuja. Wina right ye kwira members. Wabera ondon. Ndwa iji kaumara katumie time. No turungege mama nya kuja kwaria assembly lakini sigino yatumirwe mbere. Sigino yatumirwe ikwaya na speaker kwaya master. Bauga bandu mapamba bauga balinga mapamba no. Au nio thina yambiririe atiri utienjire ngima ati ngichungio ndura kana kangata MCs bara barichwa apart from mapambano bakauga atiri tiki utonto poteta gairo na bukabua MCs bara bena speaker gwetiga kwema ya makari na thina ku igukarokia ngarata na yantu na thina kwaga kithomo ni ndu makari na tugethera tuero nande kwethera imachimanyo mentiriti ntiriti na kawera atiumba ko illiterate atiumba kwa mtongo ja makarena thikira nya to kwa kanya ayuboni ndare aja I was here oni ndare mtombera ku ayubu athurwe oni ndare aja ndauga ayubu athurwe uko kawiji ayubu ngorokie kwa oni kankwenda othikirire ndi no ntutu uko area le mabu bara wa ira yo ntemure mabu makarena yes no bati on display amranden da new antojinga ya ogwe auli wala tukinyende tukaoria mic auli wala tukinyende tukaoria mic okay asante ndirwa fair enough okay okay aya mtoke kanini tochokera na kile SMS Tony Manyara ariwatire there is one quality that one must possess to win, and that is the fitness of purpose, the knowledge of what one wants and a burning desire to possess it. To accomplish great things we must not only act but also dream, not only plan but also believe. As Meru County people, we are worried and disappointed by MCA
is what have they passed in the assembly so that they can demand. It is a win-win match. You gain all as we gain also. Ni Tony Manyara, asante sana Manyara. Okay. Nawe Kaimenyi Kinotarua, hello kiongozi, I want to weigh in but the phone is not going through. Okay. Dio ringe bwana Kinoti tuchwana na majority as well. Muredhi Kawera alitutoa kwa WhatsApp group yake jana. We are not in a group anymore. Ni deputy minority bwana Muredhi Bwakuwa nawe Evans Maweda ruwa kindly stop kiongozi to stop peddling lies and propaganda on TV. Ni majority leader no kuwa Kimathi Debwa kawa this debate is getting out of hand. Tukiendelea tafadhali, I would really ndenda sana twithira twina dekora we time ndenda twithira twina na heshima sio utumwa. Kinya uni ngwate upata imbaria, kinya uni ngwate upata imbaria uni mtu wonde naye we time wewe Kuona ni kwa aria mtu naye we time wewe ya kwaria mantu yao. Bwana speaker, Mr. Speaker, listen. Martin mbere Ngoja Martin mbere atiraria mbere buruto thire twina onda ende kuna kwa na Martin waye muntu kanya kawe ka Martin yangu ratu kuwa tutendibeta au toka video toka kundibeta makari no tape na when they select wewe na speaker wa select antu bara kundiri nabo okainganira monki na monki waya cheta ile negative na mokire tena mo okay na ndego ni ora kwenda kuga roi reketi oteka tochwa ora tukothorane na mantu ya ora yacoka mwerene kira tochwa thai mheshimiwa turi chora antu babakawatanira nonto ora tukurara ni ngwite kituka sana na woni ora ngwitikia na nkoro ekwa Kawera tenga tili ora MCA bakua na by this week kwe mantu ya baretete amwe kiumio kina bakarande bona Martin bothe na Kawera na bakuma boga tene njara na nkwera otubukari yororie Martin totekinya menya bo mbere akuru baba kuwa na thine na uni kuka bwa muno menya pombe tuturocho athina na baba kuwa ni kanyamu Kawera tetere nandi for example tremende sawa pole I withdraw bwana speaker I withdraw that statement oni go withdraw statement you atere kato tigende imbesha bataero kambi kintu kira tukwenda kuthithia ni atire tutege atarire mbere tu gwachoka tutithira twina full government itemya kwa full government no mwaka Kawera na metempa akarenze nabo na kwa kintu kingine kwenda kwira Martin Kawera na batu prepare ground ti anto bagwa Kawera atonya rungura metha aura me anto baba yere bena bakiutho wanakia independent territory independent imuntu akirerwe na enkwenda kwenda clarify ke o manto ya Kawera te kai dictator akara prepare ground arume batu kwarakia atonya rinyene no to bambera kankwere mbi otiomba kwengana na nkorongo ndugu yangu rewa yothinja antu bakorote kumya kuthinja mbere antu bemurito kwatia ngwe huku abampuru na bubange bonde Kawera na kwerwa omuntu emurira thimo amura bandekera CC bandekera CS na iteneko ni 10 twate utububu mwe bomba kurita Kawera andu na Kawera no ari ndu nyingi nkoroki antu bonde mwere na mwandekera CC no areka tuko for example ote MC ote kwenda kumara nyaku ekenya kenyaka wega tukwaria tukanira noni ntragani oni oegira mantu kanywa ko bana Martin nene tukiranga tuthije ni atiri kuri mantu ya MCA babati kurekebisha na kuri mantu ya Kawera babati kurekebisha bambere kintu kira Kawera babati kurekebisha ni nara kote wetaniria kintu kingi Kawera babati kukarande na antu bara babati kukarande abo ni antu bana abati kukarande Kawera ashoka karande na majority minority na speaker antu bagana no ntukuringana na MCA barambareti abo uri ni ngwa ikwe butukuringana abo thimbu ibo sana orete ntubuno ntu au ni othineri atire batakarande leadership ya assembly na governor au ni othineri nende twambiro chwa thina tu debate ina njirera njega ikaretera mwana inchi bicha antoba bename na Kawera ename witekerio gabi matinete kwaga mbeu bachemanie
boba nano nto kuringana na MCA bara barite barua okay ya kuonekana na kawira uka suspended meri etha suspended na kwa kuo ikao biao iba ugete na bagua na kawira no iba omukira MCA iba okira kawira barua karinga anto bicha na kamera ne chulete kamera awe to geta atia iba okira lakini muntora we na password ya ngwataniro mbere ibundi katwari oma bundi no we na tiangas no we na fire extinguisher ya kwori ambi na bundi kure manto bakarande lasima betete eto irise skaitete betete ambi ibetete na manto ya mbere bere papati kodithia katue kawera no to bari kire badiri betting no kakenda assembly no to bokorokia anto bareko na kawera noe ba muona ya muntu kawera ambwere kigeze mwe koro itomoro miora neri ndekirite goya ora kwena kuthire na atere materi pole ora kwena kuthire na atere materi in case bageta bakarega anto bara ari gatwarie bageta bakarega anto boka wera abanekera no ntono bete kira to mangwenda materi kwena ngwataniro katika ne ka MCA na kawera bageta bakarega parliament kara kulukia cabinet yawe ba muchokeria kinye badire miaka ele kawera abare troyo rengi ate chenche kinyambi okay na unikaromba nikiara keni monte kware mtu akiara ke itokire tuthikire bibi na bata toringe chalea oruwa kawira na autebu autethia bitu kwenda utethia mwananchi okay ndenda kuwa omatini kurungana hapo my brother akuwa na kinyabo enduni akuwa mantuba kwarite athuki lakini to bat kuile lakini na thina non to for one dai meri elethiri kuin budget ya kuloke tu ikiraito non to budget ya kuloka kwa every financial year is it so budget ire kulokerwe ne bat kwethia dai ikirutambi ikirutangwe na mama nwenda dai na bat wethira ikuikia supplementary budget ya wenwe kirimbi ke county procedure ichonde dai kairwami na irwami u Gavana muchara yawe urabati kuriwa no akariwa kwina ndo na gutenambi na MCA no aitata no akariwa mwananchi we no kuumia no ntowe ndofu wawili wakipigana nyasi ndio umia so mwananchi no suffer loss no ntowe ngo irabati kuritorwa ate kuritorwa bibi kuendelea ibi indwa na blame game thina ara yumete bru no wara kuria kwaya na heshima na nuko na baba akwaria bakacha neri heshima kinyaba uba ina uno boba kona bicha we so ba tu ba tu ya turea tukone nyemsie bau onto tureito kwa heshima na tukara ke point kwa drago ntondo ni akwa bobo etikanda wena right yokura lakini mwe time we wa bwawe uronga uri ume bwawe it is very important kuthikira nonto mwananchi ria rwirite TV lokona ile towers kakwenda kuba bobo kuwa baibu ita kurabu ikete Meru mama kwa mbere buke akuwa mantu anga friend amsi akuandikirwa anga friend mama no ambirite na kuandika boyfriend thikira mbere buke akuwa kwi muntu ukurira akiwa muntu we na kuchura antu bongwe mama no ambirite na kwa antu bongwe ni ma kani kwa renkara ke my friend so kithia anu abonete example abati obathikira nuntu tu atene interest county kithia anu athurirwe na ro represented atu utetegeria kawiro oyaro ina na tunina andika bonka na wache orora ikio wondie ku it is not good nuntu antu by the end of the day ukaurwa kiuria blanda era yumirite kithirikare kreito antu bachoka very few no thina wa iriku wai na history ikia wichokera nembe sana kukia withra we learn by history kukia withra history ne temunya ike kreito kwenda kwa mpunge kawera niege tigiriayo ya ne otheri adoba nebo mama we aumrete ara my advice ke mama my advice keriwe imwana ndamu na imuntu no te wate yakia no te wate komboka no te wate thura yoronke yakona kiona mathiko yarara kwa na ara kwa munya mathiko yara mama arakia na stress na tuvindo tutu kuria tutu mwaito stress na ike stress inde nareke kwando county ya family yewe tikira nareke kwando county ya family naite antubara kwina nkoronjiri wo na bakari babundi bau na ba whoever they sit down baurani atre my brother kuthuri kanthuri ina ato aterere mubira yo ina yumere kenine barani no to ne antuba nene
mumeru atetheke barabara chambire kwenjwa kithia na antu ita contractor kateo kontona rietora contractor i contractor na contractor atemea kwa kateo kwethri kateo utumba endu na apply ta barabara weno apply to rang na apply te kwethri mo na abudiro kateo te bonde ba ito kateo eto mo ku mo ba chunke wamenya fulani na barabara ko tura gen not to inside place utura various utemuntu ka inside ndi nyomwe by the time iba kuthoma na iba vitambere kumenya inside mentira ra last week tiere o this week antu iba kunuka ewe te mturora plate barabara uandikite various barabara ekune ane na itu kumya kwa barabara cheto various no ntomba kwa kilomita 10 na wondie ku wena kabarabara ko wenda ka kilomita 3 kange 3 kendo wiri ona inchi bonde ba ntura chagu bonde be na barabara icho iweto severo na various so barabara utika iteo ukethro i contractor no meirio kwina rieto various na kwina rieto severo ende atumeka mwananchi eleso ya ka severo kwina wamba kilomita 10 wa county ureto rikie mwende ne engende ne emoka bache engi anga kiolo engi anga ku ochia marietwa kilomita cha kwe 10 itonge every village icho iweto various na icho iweto several so ngavana tu tika to mudhura na tutena ngavana ongi for now kile tu kauwe man to impeachment na oppose na 18 months kulingana na sheria it will take time ani de mwana inchire kari 18 ken kurenda ringete ne ken kiandwa imoturo ndane kera tu beta kurura county so bitu kwenda imwana inchi atetheke mwananchi atu solution kawera akaethia kwangana akinsite atu na mbina mathikone aitete mathikone mbere atakinya kanisa yoro ire akinyira mathiko yu imusomo na stress othomera mpuru ne MP aguthoma karatathi kawe mbunge au weka kure inothomera wa umefanya nini itobati kuhakikisha eruare bere tuma ichugige jiacha mwananchi akuona solution na MC urakarithe nyumba kwa wenu ntobonde balete na kinyaka wera na lete bonde bamenye tia to kwerua na tia to chambeka tempe to ira goringa te mutuma ba jina na ndwin we are looking for a solution of our county no ndo resources chetu na mbea chetu icho iko thuka kawera na utumira ngare mathiko aita mathikone te mauta yetu yau te woti bokwa te mutumbita wate chukari wetho aniende na mbea goringa ngampe yake ndienda barabara ikenjawa antu bakiwa tamichara na toru tangu wenka wendo chenja mwarura weto Sabina urachenjerwe kuma kwa manto ya salaries ayupo general utibati kwa wenko okera okara muntu wa ngambe ne thoro ara ikwara uina procedure yo kariantu ndi wa bara muntu te professional way te wabi wa muikiara kenda antu bonde baiwa baniri ende te wandika mronjo wandika mutonyo gweto kuria watondokera it can't happen. Fair enough. Kiongozi dire Kenya bakarandi bere makarineja dukona kaba karandi antu baba watani kintu kia kina maana gavana na kwenda gwitangugi MCS bakwenda gwitangugi na gavana na MCS bateko watanirite ngugi ni umark ndogo lakini rĩrĩa MCAs na gavana bagwatanĩrĩte bakomba gwita ngugi monka mashinani koguo te muntu kurega antu bagwatanĩra lakini antu ibagwatanĩre indi bakenda kuinyiria gavana kana bamwekira pressure bamwira wenda kana orega ukathithia antu ibagwatanĩre atiri gavana naite ngugi ewe MCAs baite ngugi ewe antu baba be mashinani batetheke no nturi kira gikureta thina ni uni ugombire ukathithiona na ukathithia gukethira kwina atiri matingi chungi ondura warega nkuthithiria uni ntethithia kana kwithira wenda tukurukia kana tuthithia twambe twitire barabara embere ibo kwe atiri interest embere ni je mumiru ura we mashinani kana ndi gwitite kura barabara ciaragane cionthe tha ijiri antu babati kuya bachiorana ya atiri tomba gutega barabara na re thukina tetha itegita dikira ithino time kuga atiri no ina inya kana no munene kiriongi kintu kingi kwenda kuwa nguo mutuma ugo ntoba maana mono governor wa Meru ute stress yena chio no that is a iron woman na thuri ni Meru na nkwire na aru mbugire ya na ntiukira muitiongo ge wonde ya chinchua governor arunga mano wijura banga thirikari yewe munya na wa banga na yura banga thirikari we kire tuna yura banga thirikari wethira we na department ito ikwere ugeto chwa insitas pa utetera pa kuangaringe nie tumanga ngwito anda ikware
Azikari ageta gwita ngugi barugene auga angeta inyagalisa ndatumwa atithaira auga eta utumi kila mali na ndo mwitingo ge account otio weri ugwe ugakara obichie mo monkori taire ku otio chinire baruge ku mameja ngaba nona no akwenda ochinchi aja aikia general kinya ro tije manto a hospitali it is about administration ni utongeria auga ugwa arenda wita department ye na ije ne kia kuthitha changes cia ona gatega kona department ye ne kugwa mtu akoma hospitali aje kwenda education ya ukirie utona mutuma na ngeri wasiri ya mwalimu na ngeri wasiri general wa health so now, it is not about manto ja transfer kana ambika to thithia atiri antu babo ndhiba the unit of purpose mtu na yonge shima no te sheria no te kuchumburana no te gwekanira pressure antu baba MCs barua atire ibetitie karo na governor batakiona ibetitie karo na leadership ya assembly batamiona barua kinyathimo ate ukasia nao governor atire itusemanitie na antu basu no utwiro mano na ndera kangata ndenda kuga atire Gavana gote anto eta ate na MCA kwe muntu ugirete MC baliro bonekana gavana baka suspendwa mashujaa MC wa municipality nejere akalibisha gavana mashujaa nukuona gavana na arale kibirecia ibarari na mwirigi ndoneri Nyaweru TV kwau story eji uri kali matringe chongyo ndura ni atiri na ethira gukabua gavana communication yawe na MCAs ithiri to very perfect atiri ni ata undeta 140 ngandi na MCAs ugo kweja ntima west ugweta majengo kweja ngavana for example ugo ne ata unchwaga thimo manto ja gutiombera tu na go na iro jo kwaka no menya dikira ngwire menya dikira ugo ndendo kuria manto official ya redo dikira kilengone no tikire tote kwariria kiringone nurunga mana ngavana wa mwira atiri nurunga mana ngavana mwire nkwendo mpa appointment no kuona azalinda uthuri thuru nya kuringa thimu oni ogwale tukonana na kwa ntebatio kwiri nkwenda chukweja chunkineki so no kwire na ndre MCs na ngavana what is important antobara ibagwatanire barete unity na resources zaindi na ngavana te MC na ngavana aki every leader or elected in Meru Meru na kwenda otethio bwawe yes makarina ni ndio kwijira nonto Edwin Arua governor na areta ne the NMC actually most recently kile mambura ya mashujaa na arina MCA wa municipality so aruri atire ni mbibo ku arenge tote kuonana uni imbendete governor muno nonto no governor Meru kendo sainira onto ikawira ansainira lakini matini kira tobati kwarie totebati kukarare ya comedian kana ya jokes tukubwithiria Meru menya wita muntu aiko kwawe na thuri ake ya karanthite no kanje omuruma MCA ilinda ka thuri nanto mwana yoro kibirichi ari athoma iro ari au uni mwanja ni muntu choro kwa akathomero akarinthi gavana nende uni kira nkuwa ni kankuwa tiri manto amainge gavana yarabati kumenya nonto no linda na no atongoretie no president yo county kankoromba kawira imenye no president yo county MCA baina arisa batura kwa iko gavana era watu ina arambe tuina mathiko tuina arusi no mbia bakwa no mbeza bakwenda bati yabe takawira na yau kawira nayo atekinyila number 2 gavana kiromba kubwithio nto batu kitu kwariria solution nere mukuru wetiri nare kyotisha baka bathuri ne antu tarwa magaraga akuruma ya MCA yeworo arabarari mathiko ne batarika na inya kinya kithea first lende wa ora reforma wa gavana munyare au batamoyora kya metho mama kirire astoka nonto atona sinema ya ira baba atirira gavana itite ya thai kinya ke gwira mateni na teka nkorongwa warundi banki ni itere mbia cio si account itere tarengi warundi banki ite aya na rengi itere tambia na ko ina siasa cia maendeleo nonto mbia cio ibadhiate tabakona iteri tangoi kinyoka thikira thai ke baba anti corruption mama na itirwe na wito ibo bati wita na propaganda kuba atukira tumbote thia kyo Meru county
ikwira mama na andike antu professional andike antu bara bathomerete nguiu yo mwa advice arite kithe imurega arute kithe ana core ya babetu kwinwe bethire be kuraya na bae ngwitia kuraya aya wa advice isoba ire yo monia no weta wa MCA na ndiri wo wa Meru bathikire maana ya kwithira ngavana akiritango ine MCA ilasima tebona ya ngavana ake MCA abati kwelenga ngavana ilasima akaritango ine MCA so kwa ira ke mbele kiu kivua aru kwa nobo waitito yake mbele kiu bamwarukia nete katiba ibo nibo yete mandate no we no batiza bagari we impara sawa lakini nyabo no bo impara une bora no ntone na bantu na bathuri leaders na nara masinani be ya to iboria tere woita wikirie county murume nge no twakira no nombi kwe muntu mamberere hanchokerie muntu makangata orawire makare na totalile bire MCA baba uma baikona kira 20 million bu atona na bana sadi na ruwa ibachokere chukuru bu atona isindi bu abatona ndarasa nako lakini undona laina zira bwetha kiambia lakini kirambe ire MCA na mbira ayubu kirote bwethia wa sitorane stagative na reuro wa sitoro ingavana kana ntu bawe ruama na MCA bange ya linda kendo mbotethia mwananchi uronthi bila MCA kawira ate me amagari na nontu tamuringire kura bila MCA kawira ate tethia nture ko ntu tamuringire kura eringire kiraitu lakini MCA nontu na ichita changanyire kura to muringira akanda mangavana genda nditero maendeleo kenge mbue thinera yonthe kenda ngavana athiri andro cionthe kuma kire MP yoro ndonera akiruma mpuru na mpuru no atura kuinia we na wetu ndaikwa narumite mithika lenturi narumite senator nete leaders bara bamwathe kwina thina na thina unangakanga atatu thina ekwithira kwina thina ekuma stage mwanga kuna ingavana omwe na thina untume abo kwa kara na protocol tutete na mongozo yumwega makari na kwaria mantu important na mantu ya kureta njira batu kira tugito choa ni thiri tutakwenda kuongera maguta kimungi na batu murungu atwete kanya twakinya yaja itobati kwaria nteto iri gatuma mwananchi to mwawirigiro age imani na thirikari wega itokwenda mbere kanjuke kanya kakwira antu bara baringire kawira kura ati kambere thirikari iji isasawa na yo tumbera thirikari isasawa kambwire wa thirikari isasawa ngoya ankwire mutuma kankwire kuri mirimo egwitia x-ray MRI na kuyotaga na metho nuko ngwata yoyo ti murimo yotaga metho tuywa ngoci rasi ciuko na biroba ati kwaka murimo yoyo etu tatonya yo intano yotonya ndene ari yotoite MRI yotoite CT scan yo murimo tumba utaga yo kathiro meteyo gago yo etatia mbere katugetire MCA bonde para baduri kwina tongoria kinya kira cini kwithira kwina mbele uciantu ira ciuga itutu kongosa maandamano na manto yange na kinyarira atana babungu bayo ciona nino nkomana yana kena babona matin kuri antu betere bareta kire mama membi ba mwira babari ugao na bacoko na kaire barauga ono ari ugao oni kira nkoromba ndiromba bundi no tu inkurika na bwa buru bundi na support na naero kure nyingi sana bundi bambere akirega kuthithio rathithirie bundi no target engwa na nkwira woni ndikaira point ira mama raririe goro mama goro na arekiririe mbechere cieta wa one fund woni nkomenya buburuni lakini auga tereketa no thikirete mathiko no thikire bwega nkathinga ta chiringi kwa shiri na kira tukwenda mama bagwatana na MCA mama na MCA bawatanire atiri mbeca ici yetu cialokete ni cialokete kethira ni 20 million 30 million MCA na tambue mama batambue mama bathithia maendeleo raba kathithia maendeleo tuge bagwita baka kethiri gintu ibe mama ici mari uno be bari tata ba launch bari amwe kana bathithia ni kenda bakaendelea lakini gankwire Martin kawera tikathukia ntu bo muthuki akuthuka na kawera akathika na ankwira Martin tutithire mwaka yo MCA baba tika matete kawera na eturo bwa kithakwe mwakuru twagi murungu no oba menya woni nkarita wango cine na imbi chempara tera wa shaitani ashindwe
ovo arume baba kuwa mpara etrichita wa idhani kidhande thiragia mpara ni thiragia thine mpara nende kuniona nkoromba matini atire ya wate laka nini tu twaranire na mheshimiwa Evans Mawira niwe majority leader ndende ya bunge ya county Meru atwire kwethirwa ni mpara oba kuwa mheshimiwa karibu sana thank you no ntubwa kona kanya kwa na batu tukubana arua imbithe nayo ngwa yatwire Hello mheshimiwa karibu na asante dhina ya executive na assembly ni mbi Meru Hello Martin. Yes mwesh. Sawa. Karibu sana nkuri atire. Dhina ya executive na assembly Meru ni mbi dai. Antiteka kuri nere ori nene mono Martin. Thina ikumia muto kwa muntu mwana ndo bawe na guchitithia guru mono na kurumana na madharau na maringo na kiburi. Hello ingo kubwa mweshendelea gukatwika ati kung'ania antu bangi bonthe atongeria bonthe ndene ya Meru andike batu tukuga assembly no mongewe heshima na assembly ni establish katiba ojora kuge kwa establish kwa wikyo na ndi tugutetera heshima ya assembly so nandire mwesh atire kire speech were yete kwa address assembly arua tini kwa na mantu ya ward fund ubu kutetera na mekirete kire speech yewe na babu takarire ndi kumuthikira nandire Martin ingwetikia owe wina family nyethe rotera kura muno ndenio na ndoba ngona ndingo tinga trete kivindi ke muntu jo gutendo kiongozi na family na ana banene mbere nyeta manto jonde mbere jabeta kuirana nduwa wambo tinga bedroom na mwekro bakabanganya na bagetekaniria nima the same thing to wa kinyambere eja gutangazo kiri mwingi jo Meru of which oteno ekirino nto kwandika tu sentence yire nonto era yo secretary andao neteka ndona the official speech otekie kuereza nonto nera judges beta hotea nonto huwa tu wila forma a consultative forum kwa ya mandu ya wadifadi to yo uga nyambere so re babu burenda atia ya MCAs uwe ya majority leader orenda atia na kumakire governor ale kinyitie ntikumenya gitako gucoka nyuma nonto kwatika gutina avenue kana gutina njira ya kumba kwarania na governor na executive arm of the government pia the MCAs there's nothing we can do nonto ituthirite twi mucoaga for so long na nandinya we no kuona uria kwaria kauga arenda thirikari dissolve joge kurene ngate tureria antu maru ile gakora murete na kwanda uturirwa maru na nandeto ya mwako ali no tujana mathikone goro ararire mantu ja utoraga moyo mono yanga na kwa kuthithia ata ngate ndiko kwa TV ne na ndi muntu akario how do you deal with that? So what is the way forward? Niati babu ya MCAs so now that buku ate kutio choka nyuma re what is the plan? What is your plan? An assembly tokende anango gichietu tuko ni tradibire kijaveting ya mawaziri jawe na nandi tweterete ethera nya gavana Meru nya ndiko menyera na kumenya mantu ondo aridioroka yuga atekurukire budget. Yes, actually ni onkwejete au nonto aru already there is a budget in place. When a budget approved the previous county assembly mbere tweta kurene. So it is either to mere budget eu
kana arete supplementary budget ire kala in manto ja manifesto na budget sande batu tu tayari tu kwenda na ngugi yetu nonto ingoririkane nyambere tuja gwikirwo leadership were ugite ugate kwenda in favor from the assembly and inkuona manto yarejere kuria thai so watu tugeitawa ngugira assembly batikurita nawe ne itewe ndiruri atire bwana majority mumeru tukwenda amenya boga kiriari ndiruri atire majority onde takira antu bamitungu bitete obera na ndi barabarira burambitagia kawira na aregera jucio ne no kathiuru kantura cio de mitungu agenja barabara mwana onde oro kwenda basari de mitungu ikawira okamunenkera you know ara kunde kwenda pipe project kinyakara kanini genda to pipe tungana ora to ruje kawira ageja kubatira pipe bombere buru bwana majority bombere buru world fund ite katibene it is not legal so mtu no akarendea kwa kinyama theta yenu first of all yatina basis world fund te kuwekera mugambo world fund uga nonto yo tutero no mwanga idre something that is ke katiba kuga world fund kuga every ward ni allocate mbecha ingane mbere nyayo gintu kingi kionde dijana mumero na kwere wo nonto na for example naruga ile talento lina romba kura chesenita na ala constituency cia igembe na chindite anga vanore uri kuna aru akabanga akauga na ndi na ndari ngiri kuro tekyo ngathithia nori imbi ombokarika nonto no ena kegena kira kia budget so ikyo tukuga mbere anything else nonto kwena mbejiriro budget ine every ward nirwe na mitungu igatengero million cia 20 kana 30 na mbeji witengi ichi and specific problems cha ward nundu ja kwa ibije de nerane na mono tiga thairo jiro raretere de nya barabara kwena ngena kupate gwetinya barabara yuba kwenda ruji kwena ngena kupate kwenda nya bandoji muno bakwenda gwakiro civitali so mbeji ichi kikando ikero cha ward ichi fulani na ichi fulani na ichi fulani mbeji ichi atariba area una ande kenya MC yako izera mono to no represented atubara akomba kuibangira bamenya na batu na penda to ngeri million 20 kana idate mwanka jojo torijo kia million 15 itogiria barabara mwanka jora jongi torijo kia million 10 kia gezvitali mwanka jojo tokaja na mbasale million 1 weto so it is not about matter whether illegal kana illegal but turetumira mugambo defend in the essence that ito kwenda konganania ntomono. You see now that ite wadone ti sheria, I think this should be a gentleman's agreement kana ningwataniro tu ya ntubele in this case executive na assembly na okay akwithwa one side ite kwenda ngwataniro yeji then botumba ko mubulema, you know, so I think nande ne otukuga atere no twendera ategwa na wataniro yo it is just a man's agreement na thithia we nawe ba na thithia cia we na tututhi kugicia we na tututhi cia tu sim. Thank you mheshimiwa lakini atiza ndena tige gweta na agitenda andu marietwa agitwa kana marietwa ruko kaba tigo ama gadere ya mutane akauga onde jana wodifa na de jana wodifa agetha ni oguretagia ugitata tutene nkanira na ba tutugatigana na ntetu kabisa ndio bana ndio anga itora mutete milioni 5 anga itwa muingira asemure na bromboxi rongo anga itwa murumangire ida nebenya yo ne escalate problem na ndire mwesh mbere umaruka kurubabe ya inkona gabonthe bena bakwenda kure kiuria lakini kiako kia mwisho kure bicha idirete kithiulunka mitandaone ya group fulani ya WhatsApp please tuweke werune nonto iriwa removed tuweke werune
sarakazi ira tuvuga vero no mangaivire ivi Martin eto mo ring group to ora ingire group WhatsApp no trege to na are goro akiwa msibo kuga tukiona na anganyita barugurira group WhatsApp ande group WhatsApp bwana okay ndune na kiure to mono no ndonera ingire tege yo tumero kaire kuero itokona na ya era mumo tana mitongo gara mundu tona na ndru WhatsApp group gatindi kana uagera gate kumenya kamenya mtu kwa area okay mwezi mwana na ingira na tonga ina watu tu na zaru ora ingetia tu bere weta ndune na kiuria kwenda kuria ni mojo ko no lakini ndiye na daraje ndiye na mbune inyo na nora tu ora kinga kuiduga wana majority rinda uwe mtoko muno na nuje toromberi mitungu tu baire tweturiru nya mauta ngiutwaragia ngugi na aria matungu na ibira ni randuka ni senera na gwanja ugo igwa promise re twakuruka tugeta nago na ibanga tuikera ndure kanisera tutarombero tukigamamiro muno tutwari nago tu baire kuna twarombero we mtokwa na ndi unigira kwenda kuromba bwana majority rinda Unini, I believe that owning can believe Meru is a big, Meru is more important more than each one of us. Na mbere nyankuria kiuria kini nkoromba mono bugwatanire bugwatithania assembly bugwatanire na governor kenda ndere ya mitungu nkona anto ba mitungu bagwiritwe na ndika ku assignment yes no ndogo no kwaraniria mama na otero te kwethera bwe na wendera kuona kinya bwe na ge bwa bure na kuona bwe no muchemanio taxi weta lero kamone thiriro yo kana okenya te kwenda ningira thimu na thimu ewe ingane kuno ndunga yo kyo munengere mbali eno nande arabu kiuria gyakwa ndikuria mama getikiria kubwarukitira wandi fund jera munyathithitie na kiraitu ndwae kathira in fact menanya vitu kuga wandi fund edwin Tewe dirikari na nami tewe ukarenge na especially gitara kiraitu benyani ndariku na indona twakarandi benya ikyo teigwa gajaga ire gitare no twakarandi na tukaranire tukere ano apart from on fad no ndu tega yu yari condition ya kwaraniria munene in fact ndamwire timbi tukwenda kwaraniria no entu ko twamwire itukwenda omona ko badi wada kwena open door policy nyari yetu twindane ruguri Nagwa de mutongeria wa mbungere abunge ba kutuma ki munene. Hello? Hello? Iko kubwa majority. Hello? Hello. Kubwa bwana. Ni ongu ganande. Ile tena njere ya kuda toki consult na rombe na kwara ni ya no tupida para tongeria pa Meru. Naibetiki wote mtu mwe to maguga amana ila of knowledge kana nweke je mando jo de guru ne wenka okay thank you hello majority na nde ba tu tayari hello ito kubwa bwana majority mutumana kwa dokuri kiori kinyawe hii sauti yewe ndio kidogo okay no ngwenda guri guri majority yes bwana mutuma endere majority kiuria kimwe ngwenda clarify ra Meru kenda areka kuba ndeto theri babu nuntu gavana ariwa ayete okunethera kwirite na bukabangania mantu otheraria Meru gavana ayete wondie ku na atakwibati kwithira kukari kithayo bati kwithira kenine kana nuo bati kwithira MC kana otheraria Meru au amenye no kunengere example kwa no ndwareja kwa gavana Mheshimiwa Kawira umugwatithania muntu ana thina muno kumutania na yete wogu no ndoni ndikona ne to ombirire
inda jukiri initiative kumwira munene ndero ndaigwa nwiyete wakwa nundu nani ura methera nkarini mbendete mibango na mbendete mandu jagatugwithia kaja gatwatika muthi ambira nkeja nae tukona tubange kuma ndagituka kabisa tubanga watwika ati kuonekana nandi lastri tajika kwaria na chief of staff na mwije na chief of staff kwe decision ni mwati umba kumeki nundu icha munene nundu ya unko inonde nda tukurukira tukurukira thokone tumwike kuringita kwa tekniko au ange kwe nana ba FYS batwire ku Saito alisotere gutuma kwaria message na jari message jire agisoma ndo jara mengi jatombere gutwika jaga kinyanira Aiko na ne tunga kano mtu o consultations ibo kuwa tukiuga ando amunene ja wendero mweterete kiemi na utekumenya mbiongo nya gwitete kuuga Good. kana bwithira bwitikaniritie munene na ndio nimbije tweta guntu gwitagwa muguru kwina ndagace kwenda gwakwo na ina ngamwire ni antu bakwenda umo no twetagie ni nenga kuromba ndagace una bono tigo ina bejo ka gitate oka ukaejana so gwithira kwina gitu muno mbere bumarage mungi buketha bwitikaniritie na buji mbiongo bwitite kuuga na kuvivia Oguthiria kwaya ile kurika na yo thirikari ri ore go paredi ni gwetanire kienine MCA tere ngavana kienine kare ja MCA ethera akario ja mundu ure amfrenchi ure kienine areterete kuiga mandu jara ngavana jete kuga tuku mawira ndio itera au thimu itende inande pero tra thimu kuri bomo mwicho thereria Meru okay thereria Meru ri thereria Meru Mombasa thereria Meru Mombasa boy ko thura Mombasa ingavana imbibi atumire buru yako atana na kwa na yite na ibo mwitite thereria Meru amenye reke gwethe propaganda na keke ngikenda tutawe ke mawira wili mheshimiwa kingi kira kwandro twira ri wandi fandi rapo kunenkerwa ri beje ine kairo lindo majority kana ine kairo speaker kana implementa wa ingavana wengwa yo tuchokerie kiuria kiuru to kienda tukurekeria wita ore gwa ngari kambambiri yake Mombasa no ndine yende nya ngavana arirete mandu jau na arare mathiko ne goro kaire uganganejere Mombasa ngatwa mwita uti mundu mulazimisite kuja Mombasa mbema na aritie twaritie tugwita kumona tukuwa na uzole assembly leadership constitutor no kana ndito amuri twitete training Mombasa for 1 week na ugakeja gutonera no akeja atonere Mombasa ndi reason yewe kugatonera Mombasa menyare na gutonera Meru teka tutware athina so nandi kuigwa juwa ngatowa atereja kuri irio angatera thivia Mombasa nejere na twaka kitro na in fact kira ke atumire twitie mucemani uyu wigaga tugitie turi Mombasa nundu Mombasa na tetware o MCAs bonde na staff ekote assembly ya Meru twamwira nandi munene kwi mandu tutima kwariria jandu itungene Roi to choka Meru tunengere garo kinke ngatwaririria mandu ja wodi chietu na wewa ugana ndi bwa choka Meru leadership ya sending chwe tuigira appointment tugige muchemanyo na yuju muchemanyo ya twarira ya muchemanyo yo urundu twenda follow up muchemanyo yo tekeje ukara muno gutwika nandi mandu ja twenda kwariria mwembu ajo okurugwa kagita Naiko na guda twishwa ndo nande uni na ruange tanturene nyangeta muntu antu bakwenda nyaka barabara akikatemo antu kukaja barabara muntu shwari tere kuti nayo kana mbije imbe jinga na ile kutukona che kwenja jireu ito ndage atwa million move to karende to agiri nande kedri mitungo ka wa million cia yo bitte aka ne nyomba ndo na byo geta juga ga ja ne kana rete kana riu million ni kana eno ndore ara diroka kibao nataka wa grade na milioni yako bina ijeri na MCA na milioni 20
nandi thai na bati kumenya mbeca iria ugagira itwe nacio na MCA nacio no mbeca ciakagina kamwe ko gagaciumia ganie ageka kibaundi onge twana tunda tomie kitu kwa uonga na chogere kiuria kiu kia Mombasa bundu kwenda clarify kingi mbigirwe rukiaririo mandu jairio nandi turikia mucemanio undu mucemanio jo athithiri twara twathithairia training ofisi ya ngavana MCA tano ofisi ya speaker ofisi ya ngavana ne ugite nandi ngavana agarejaniria dina na MCA na staff wa county assembly ukorobu Maugana ndio terira twagara ira twalitana irwa bateumba kuria mbeca cia dino abachinje biki yangi ande tu moteri nara twavire mucemanio tweta nara ngima jarugi ngima irio nara biarugi batu to mweta na twarege mucemanio kintu the mwana nusu twetere twakarau twetera ngavana mwanga ithano na nusu iro pio ogira nande ngavana atiumba kwija kuria ngima yu na ngima iru ngima jarugi na toira mono aitoira mono cio kama mero igwe lakini nande turaugire gwatuika ngima nega tuma tutiro kwa tweru mago mero na twiro dhani erete na twiro dhani erete mbeji kama tutange mbeji tumujogerie bana Ivansi na rera ngima Paul ka choke kiuria gira yo bizi anga badero eruiretie ngima tibandi okay kwe kiuria makarina ukuritie mawira in fact gento kira mheshimiwa ngavana batikomenya na ofisi yewe wondi bandi ukona inyage tingro turingira yo gituma na guturumanga irana wa ni department chief iwa ko turera mawaziri ba ko karunga maera on department uma kire ko identify ngugi uma kire ko vivia gira itachieta wa BQ kweta kire tendarin kweta ge kweja na tenda kweta ge kuona ngugi itora kwagirite Wita mwanga kire ku contract ku invoice na mando yo yangi jonde mwanga kule abeze che mwisho in department ironga maira kwethiri kurika na ruo geta watu kwinjira kwena ndagajajera nona na are timao amkwanja no ngavana teta no na kiona ni ora ya kiro ya unikanga utiro MCA wa timao omba gwitorwa kiuria muntu tino participate kingu yuchio nekira kiomba kwithira ugite wapa kwino batu wanaga ceji yeta watigara department igaka kandu bara bagacho wana bastango bathekwe itiro kali MCA tima wakionekana muntu tino abatio participate no tino participate gavana arawire babwe kabu kwenda kenda bona kalti enu bwekira muko withdraw bwe contractors bwe babwe borongo brato ku bishop na batio tiga na bu donde de mbija ma bishop ya yo kwenda ngaja ya siasa ne ka rongo kumandije na okay thank you mheshimiwa katukurekeria wite boromba gwira Meru te account babwe tie MCA bakoromba mbie ira bo yetia bwa account bwekirwa mbie ore MCA na edu na ruwa yo wa mwingitherie mbunge muntu wale rwiro na inyo u mheshimiwa asante asante mheshimiwa thank you very much no kuona kanya kwa nabaki na u clarify mheshimiwa ni hapo tacho kiocho kivya rume bote okay asante so now mantwine ya EACC Governor Kawira Mwangaza na Governor wa Homa Bay ya gaba una record ya kwithirwa bai bambere bururu eto ni EACC mate ni kiuria EACC re bere kiongozi achokia Kawira no wa invite EACC Meru kumenya kwa no arabandikira baicioro na barabange arabeta beyo muchunkuna
Bayo maoni. Kera warning ya kwa mwene ngui ya kwa tadikira nkwire kathirie woni kathirie brother nikenda batega mantu yara yari nyumene na nikenda bona nara kwina makosa baba tekeye kuona kisingisio era ya announce ndene ya EACC mbere bero iwarning kithano tegeta bwega ni kweli mwananchi akawende kawera na waterwe anganini na warning ndene EACC ngoi yao ne gutega nara na EACC kuna ntu baba andikirite okay kuthoneka kana ntu ni antu betete tubaka karanthi batu turo da ino no etete EACC ikirani ndetara mantu yendi kuota si ndiye EACC ndi kuota na ndikira ntu baisioro na bandikire beko ikirani mantiri katiri ngoja kidogo ndiri wate Antubara inquiry barwera yandikine EACC barwera yandikine EACC na atumiri warning ya kwithirwa andikite nguo andikite antu na kimenya nande baruga ya EACC barabandikirite kawira no ka reply baruga dikirani kwire itonere toninye citizen na kimindi chodire ku no ka reply baruga aboni etere obo kuimbandikite menya muntoro ikire report ora mutangi awete murega kandi kila kitu gitimbe chiga nandiki akauga mwarongi na no askari wa lakini atare watere na areke ngafu na areke thirikari rambi no otro aku na atara ranto kira askari bara 6 bonde kino tokawira na askari batandatu meyapo mbere gavana na haki ya gutara ndereba uraga mukamata na askari bara bakaria kwawe ko ende akayakuwa kire askari baba batandatu ndaromba tupo mbekere mwarocia twira twinwe kakwina makosa gani reki kankwira kintu kimwe Martin kankwira kintu kimwe ugwo na boku womba kwandika muntu waome na kaja gakionoro gakwandika muntu ogonja mena kintu kankwira mbere muntu athora monkete na yuri na kinya woni ningwa kankwira Martin ntiomba gutiga muntu ngi kiugo ne kioero kia mbeca ombera no tonde na ngoge njoke mwana waome ngeko kwa ndudu kene ankaririe no mwako kwankaririe kawira tema kosa na yo chala askari barakwenda bamukaria Istation to wonge bakuwa manto yenge bakuanga kwe muntu ngi wekiri kawira tekea na ibo to kubura nyuma ya bimwe boko na kawira tekea obo mutho akoyukua kawira ubu kona thirikari we yangara tene anto barabara kawira yae muntu kayukua theri ya ruo bo mukiri bo itani no bo mupepete bo kwenda no to ni independent no ra dwana sio we ankwire nte komya no lakini ko ra dwana kia kana maybe we are baba kuwa tere bambere baba kuwa tere digera mate anto bai baba ugo watere bau watere kawira to dwana kia to gore bia gore na tremende thank you Ote Martin gintu kiran kwenda twagi na facts bido makarina uga World Bank ni ratire county becha which is dai makarina na bati kumenya World Bank ni ongerete county becha ingi around 151 million koguo tiri World Bank nonto ariga nonto wando utendo Cia Meru now the fact makarina nayo enacho now tuijaja methene atiri uninkaanga bano Meru dai kukantoira na mutuma ari personal assistant yokwa APA kwandra itango gingende MP ndaitango ginginde minister ndina right ya kujukia mutuma still nya every mwaroja ga mutanojia kulingana na trust it is about political niatia ari personal assistant yokwa ko governor is very light number 2 Mwarongi no kawira Mwangaza atiandiki oja relax Mwarongi no ngabana atiandiki kanju ti askaro MYS ti askaro revenue ti askaro mutindo aja and Kenya police ni askari ukuriwa ni thirikari mwitingo gyo mbio wa thirikari kwou kawira Mwangaza okeja nero kire askari bawe relax kire askari bawe batantatu kana 10 en right ya kuga atiri kire antu bo kwenda onenkera mutuma ni askari ndene ya station fulani na kitengo kina ne position ya sergeant kana koburu mbekire niwe nkurifai nyuma
Kreito murunge kuma ari minister end of security yewe atwire muthomi monkarire aranire muthomi no twire the end of security gwitia ngari na kreito babange bakariti ome kwende go consult things about security kwina trustee woku ukaja kwithira ngawa nonere mwarongina andiki thirikari no amwitikie na security yewe parungamanira bangi batethanie ngugi utima kosa jareo andiki county thikira mbeje kimurega andiki ni Kenya police na mama thirikari tije thira mwarongina na andiki imunengerete askari na mwarongino ongavana ate ngavana are anda commander ogikosi giku gikosi kiu na agenda kwa record nonga mama garomba lere romba akaukinya mama wangu akagwa nande oni ntana imani ya mwaroji ya rojo akuma tuje kimuraga baichu ACC no ntobaruge wega chokwe ibabati kuga atiri turachungusire meja imantu isiasa ere akorogi mero waja na ntobaba muchumete bagara yesi nande what is there baruge no ntimbije ga chokwa mtu arayor oma na tuti utejanira kanyaja na tuti konogania mtu uga atiri murega baichu Peslip nambana nondo wote muande kwa county tikera maga Mpangaratania wote muande kwa county urawe na contract wote ure andiki wote anto wesa ndio monongi oni kwanja design ndiye kumonondo kwa ngaritia na now wote muande kwa county gechonge ondura wote muande kwa county wote Peslip na harua tukendo krimu gichungi ondro imwande kwa Waweru TV tugeta gipiro ya Waweru TV urere aga michara tuone mnduro na muchara munene no no na yo munine na imurega baichu ACC babati kuwanga banomiro ne ibe mwira atiri murega baichu imwande kwa nambana injob group ndi nero muchara yo na murega baichu ibrontia mama munenkere kichi patron wa gutetheria now gira nkwire mantu jaja na shete mantu jao si occasion kote no ndona murega baichu arongi a microphone kada kwe TV mbije ni intelligent ni kaba ugombe gweto storage yako wita nyingi muno nyiranda ngaratania aje wita cia kuraje muno na internet never forget na ndi murega baichu gote antonekana na microphone akithomera muitiongugi echautira muitiongugi no tio murega atonyana na affairs kia thirikari county government yangabana kwa na wale contractors bamwe bakariwa ale contractors dikira contractors murega kaugire atiri ora ndu ni kiongozi omba maoni ya mwananchi maoni jawe maoni mwananchi murega dikira murega mwananchi really na kwanza mwananchi mwema wakuga tetera butuko cwe wakuga atiri contractors baraba itirengo game bakariwa atiri na Rwanda ndo kwa example kwina ndaraja yake ntima west yange munaira kwetwa ekiro milioni 20 ndaraja milioni 1 wachwa contractor na kuare we milioni 20 ndaraja ne gwire kwanja ndaraja ka windenda ukathithia ningwa na ndi ankwire what is there twalia uma ndo eje ni tonto treta EACC be ochungula ndarase dikira chie kubena na ndi what is there unikira kwenda tukarwandwa hii tugwatana obaba bakurwa mama no baba andikirite ICC orongo bakara ya kwerewa asikari fair enough matenikira nani atongoria babata wata anti corruption yete yake propaganda na mama ate obisi nera ya muchiyo wawe are kiseria na seria neo mama akathiata na ikyo onto kona reo thengu insist nkiwa mama nacho mtu thomerete seria ya guni arangare nekwa kenda mbombo survive ke mbundira ndererwe mbundi cia antu bathomi muno ngatumiro mantu kiri email kandi ina muthako thomerete mantu yau ambira kurienda uno mama ake akundili na kangata akandili na Endwin akaruka mburia nai seria eriwa atia kenda mama kwandika mwara nyukwe ate andikite mwaro inake na murega ate kwero nare yawa arirwa kimicemania thirikari murega na caina yukurira na thaire eku aichita ambassador Kenya Gazette yankwire atanosia Kenya Gazette yewekere
wa ingwe imwe kuroku utoko kumethe otiri uatika tukaruta inya online siku hizi ni online kan koire ngutethie ni utika we papa theri uata mwitire ambassador na ararwa mara ua na mwikira ki TV cionthe cia Kenya na yaduka no kono ntubonde bandiki ngavana kambo ira ito wanda acogere chukuru kindogo kaunto konde kandiki ngavana kango tethie ni angonie ni kaunto konde ngavana Edwin Cia Meru ibathurire ngavana Edwin to mwathani mutethie kaunto konde kandiki ngavana kaikoro kirore aranthi kaita straight ke Kenya Gazette kakuonania baibonda nominate kinya woni ira kibeitwa mpere chairman wa kurwamirira alemavu yetirere kiro ke Kenya Gazette haraka kuwe ndikira murega agwarirwe tembia na kira ke kwarirwe ikwirwo tiri murega ni mbio nto atendra misemani ya thirikari na imukuru wa fulani kengi mama ndikite cousin akandika ba bara bonthe ba muthiurukite tute korea ye ni boni ndi ukona kathata tute korea iba murutirite ngui no kona arete woni ku iseria ende bakwenda tutethia kana nimbi iseria eku atiri baba te bati kwithira bari ukwe no nto Ameru ni akio kugia kwithira woni bara ba ngenda kuromba ngavana thai baba ngwatie ntitigerwe mbandika mwe kurokwa no nto ndandika mwe kurokwa seria ete kuoreku kuka wira kira kya mwarukia ikwithira inantu baraba muthiatite wengo kithomo ete kumba nguyu na baraba muthiatite kithomo kyo kirinthi uni yombira Ameru ya gwaki kintonto ya no nkwenda PA iwo wengo ukathura PA uro kwenda kire security no mwanka withiro wina security ya nto trust so okay so imbio thina na mtu ethro na PA uro trust na security uro trust Edwin ya kueleza mantu boya mno makana na kueleza karangata ni tuma kuringa bila kwenda kwaria terlaini wendu ni aria na te waria in the same point kuka kwethira marete mwene company nunto ena opportunity na company bia kareta muntu kwerea imoroina muntu uro kutangaza imutono na muntu mutangazaji mantu ndo kedira na muntu bobarea company kinyo kurete umbokura tafadhali number 2 dira kawira na right ya koya kidhana askari kidai moroina mturenda na kurikana example ira ndu ni ayana ya kiraito mturo kuria nweko garine lakini murume kira antu mwanja swali kwa matomo kwa matini woni tumba matini ntekwende chali matini tumante omba akataka dilo to no era moromo grasi akata Martin anaona Martin for your information and wao umerami kidoria bateri teranga to jarua sikiza acha nikwambie adhiria my point please yedhira riti kwadri wangu aria utaraka ngari woga kwari ume okay anto batumbe chale kyomba nabo nubo manyeria mbwendo tutuwa mu TV ne tu teranga bandia my friend chale yetu tumba nakyo kigibo manyeria wacha nikwambie Martin ndekuratire kire anto mwanja at least yokiomwe kethano went ewo ndene lakini no Meru niekuringire kura te family enu kana kamwembe ikagwenda kinya kwanja reko ithirira tamadhani kana kamuti okay my friend kawero te bia boy nyampi no te maili jakwa na kidai ko kiringe tu ma kuna kitu atakupatia etera point neri wao utaongea wakati takapo mecha Meru atrai point neri Martin mpaka anya please I beg you na iwo ba to control muntu akawe buraku ethe na point akaria na Meru akaibwa ndi watre kira antu bara muanja ngavana kwenda no ndo aringire kura Meru yonthe tutena njila seu no ye mwaro ina na mwethi askari au nde nawe kuibwa ai sawa lakini kanya karakange ikatiro Meru kinya we waigembe wa Southimenti wanange kinya wa igro igwa muro ya thirikari secondly boye libora nkondo kwira kithirikari ya uru ikware na ministry yeta wa minister for without portfolio ikware ministry ne are thirikari ne na minister una itate na tabua ni maana tima thirikari Ruto na muntu gari unyawe kate kumburwa
awito mundavandi kinya nwa arairo abwithirwete okeu lakini nwa kinyawe anto muthemba ututira muchana tutira wambi kaba kirairwa utumba ukache mumeru ate utumba ukache mumeru ate murega ate ara na ararwa mirwe na atangazo na meru bamona no tutona wa iguru aitangaza woke kinga bana barabonde ekuru baraba dhuri utonge turona arwa mete mwene amwira igwa atenda kebuna bu so kawera burapwithetie imantu marvelous na kaba enduine is my brother kaba aitikirire tukosoe mama kithei tukwenda itambere na abwithia mantu era atoma meru arithike ile tutwenda meru yonthe wa tinjara na iki kabone akabira no ntwaritwa mama county tuithe tukutafadhali. Thank you. Na udi oruka gato kwijira kauri atiri kwe point yo tumareta county ya Embu yina mwekuru niwe governor tutirona mwene kiri public Homa Bay Gladys Wanga Kirinyaga ano iguru Kihika wa Nakuru imbio special na Meru Kinyanda ene Kenya kawera no ngabana ketu no mwekuru independent ko mantu ya kawera indifferent yo nikira nkuire mwire nyaba ubangi batone ari ngoja ngoja ni Martin atikira ni kuire brother aya ngoja kawe unkwenda omenya brother ugatiri kawira atabithire makosa koya morogina na kinya koya murega makosa abati koya bangiku na arako ngino kubonde bagetate inkwangirino lakini nkumure no ntokawira nayo kire CS sisi 10 bara terminate 10 kire minister bara adurire 10 morogina no yake bau kebo 10 ibana meankwire kintu kemeka matini tobati wetekire timu ira durerwe ni era bateri kida kwatira yuko muntu ongena bati wetate no bati wa accept ite bibirare bikai na ntu ibaba ingi ndoe nare kuma no ntokona kawira kuma ndo akathuko ni antu baburu na kawira gitike anengero lakini getio mwatoro gitomi no komimbi o muntu ondi muchoro kawira muntu arera kawira kidate winda utetherie mandra mutegetate ngoya nande buri buranku akatekate ne kanto babonde bakwenda kawira bandikira antu kana baba kuwa kawira na kwandika antu banja matini ankuri okay akwithira kawira na kwa mwene ari no point no uturi okay akwithirwa akwithia mwene ambassador na patron mwaruina niwe security owe bere tamoro ino boya bere tamoro ngina boya bere tamoro ngina no police it is okay sawa bere tamoro ngina buru it is okay mwaruina ni security owe thirikari umure of course ungi ni PA kana so the nere kethiro iyo ndena girlfriend yoko orakuwa ninde kwira mbandikira we ngoya wete gokurwa wekira we no aririe ukira ni aria tikira nkwira Martin uringa nda kwari baragia sharani lakini ambathiki kawira gitiretere atega timu ira karitania ni ongogi katue for example utore ya tonyere arere chukua vitu yako yote na watu yako na kitenda ili yako tibwa mwirere akilie nyumba ya werembi antoba wiko bakiuga kawira no muthuku turobenda kawira ko turoka wira ithira abu wikebo murega ria turangita au akiringa akiwa bye batamwira murega umareko burende ya kuri wanambi murega tukatugetirene ndika wira atekwenda tanakia murega atekwenda tanakia murega utheri nayo kitie murega akera amura mutano baba wore ngwaje ngo tutethie mumiru wonde na wethe we ambassador na ngugira chothe na ritachia na uchi okolea nambi wowe thithietire ndona misanda kana kitha kwi muntu kwenda gompato beca kithi batiri kwenda mpaka na ndona wengo atirira to ndarato na turiko matangia ndekire na ara yothe ya kwenda roji ango thigira Martin please ango kwira meyanto baba kangrata ni anto mwanga bone yakawira thite makosa bakangrata ni turakelele ndanto kitho tena point bwana nende bakarina kiwa nende ngatheti ni andikite kwa kawira na andikite murega iro kuwa tiri bato twetereni seneti rembi kawira aro machiringi emwe ndene mbese cia government are amurega
aeta nara kethera kathuri seneti katwarie bau lakini thai atire mutuma thina ebwe niona na Kawira kwithwa ati mwene ni patron wa what kana ni ambassador wambi nito tote mtu areta thina kiraitu gavana kiraitu mwikuro wena aromerete twaweza ni ari kinya na kinyo uhuru na kinya na miote zero so kakinyo uhuru mwakoro atara miote zero nito to criticize matinire no chi matini yangu ndo chokeria mantu ya na njire mpudhuburu. One, we are not against Murega. Kawira nuwa mwite Murega imukuroke na tutena thina bwiko na bou, lakini ndio kuurie kiurie kimwe wamba kurani county ya family yaku. Number 2 tiwenda uria baba. Number 2 wambire example yao ya Kiraito. Wampe example ya Kiraito ri aigite Priscilla mbere twaringa campaign tukiura Priscilla isifaire ko mpache Kiraito kachokere awa atweka bibi betumere Kiraito araita ata arengwa. So ibondo tukuatiri kithia we learn by history kukia kwithira mama ende totongoria Meru 10 years akona bira bia withirie Kiraito bira bia withirie munya ukiobi quote no ntobi bito mutethia kutira intobira ongia bwithiria afau no Kiraito na bwithite u na kengwa na twamura twemura Priscilla no tukwithira ku morine no tukwithira morine tu Murega no tukwithira ku ao mbere. So ndiu atiri muntu akiarukia kura o bwana Martin arukiri o yetora Kawira Mwangaza no arike ballot paper unmea ntetheke kwa tata ya bama me oingo ya ochwa kone kanya kama mama thikirenda omura no kwarite muno na ingo kuthikirite onte ochwa ponga point you ndicho aponga mutire ataithia Mumeru ndiko atiri kukia withira mamendo tongoria Meru boya Edwin na aritira wenge Murega ni wo wikira yu na yuke Murega na ari ara mwekuru wa iguru ari nyuma kidogo mama nuntu aringirwe kura nando issues ato kwa ari na MCA mama nyaka ari na MCA na ukali MCA bakelewa lakini ongiake ya kwariana twe baringire kura na twe linda wo MCA bakathura Murega na Kawira babati kwa ari nyumba kwa bakinyake ni neke leadership en governor Kawira bati kwa ari na MCAs yawo kwa ari abo akaria public yawo kwa ari new ato kwa Andres kwa ya nangwe abati kwa ya nangwe ya kaine ya Meru akwa teka uchwira Murega gwe kuruta wenka my friend na reka ngwere kanto bate kwaria iba inyi na bawati kadara iba kuibororo na mwari umwe ije inkori una mwari yomu na Meri de kana mwari umwe ontuko wera yo ngwaro murwamirie ara uo mwagintu murume kai Murega akiara wetengita Murega re akire ya uo te kuraka wera bibi ko ya keka wera topia Murega no turaka penale torire ndiruri atiri Edwin mantuka ya katu yara mebone ne mno awi katu ni menya natengi jongo ndura bana ni professor siacha hii na ibije ko bongo dan jongo iche siacha muno anko ire uma meote muntu ethiri wo methirikari epini muno muntu yo me ate kuona kuga kuringira menya kuingira ngare kumutindo ara kanga tatwarie makuru ikanju ithenembi we mutongeria uti muntu uti wa space na nditi yankoire uti mantwan nyamantu ya MCS uti mantwan yale oja manene no kuigwa ibansi ukapwega the nation they kathira na insiders batwoni na bageta atiri ndikuona Murega ni ate antu bakugwa Murega na thina Murega inite ngite thire moaya Murega inite ngite ijire thira agechwa akura no kuona lakini agechwa akura lakini ute muntu eja ngite wokiritio auga uni nkweja ngite njero Murega nkuona kunoga muno Murega etaita kindo dinga ngite tosukume na ndere Murega ambirivire when there was nothing to believe Murega follow when there was nothing to follow. Nande kwina irio bya kuria kabo kwenda gwitaita Murega biokimwa bo muringa teke watonyo. Let me tell you nande kwa area nambere mutuma iba menyerie ri mutuma mwire soya hiyo sauti iba menyerie mubitereju wa mama jwangu soya hiyo sauti na Murega
kufa gari kufa makanga kufa nini atu make mama ambera mutuma o no nduri murega atukira nkwire murega i politician no kuona na mama i politician sababu ya kwaga mukuru wa iguru omba kwithira ate araia engugine ciawe lakini murega nawe i politician na nkwire ici ka murega murega hapana organization lakini wewe toka kuina wewe kuina to siasa na ndiri first gentleman yomero bweka ubonogia niki ugo wenda gwita moko kuthokone butinthie wenda gwita no nare ogeta butinthie no we are discussing a issue of family tena mimi family are in family Aya. Endru ni bachokerie bena kangata nonto nani na aringangita kuina mtu wetu mporo wa bori akapina ira kawira no ejire akiwa mama igoro amwirire mama otike ombera aya kuina mtu wetu mbenisunda kuina mama wetu karwitha bandinga inyane iya kyaria ikankoria ni wachokia sawa ndi kuria ntukabo ari wandra baraba kampinire na inya baubo bari nyana mbere yawe twabona mbere ni boro bakari wandro ata boro bakari wandro 1 minute boro bakari wandro mbina na imo bunge tayari twaro atire katoro baraba bakuri wandro ibaraba kampinire mama na inya benisunda iko karwitha iko barabara ire koyo ni endru ni tutenda kuona manto yara yo karika thai na batokera ya tomato ya kuringira kawera thiri manto gechongo endru ni ya kawera kura kanko yo endru ni arere kuringira kawera kura endru ni tureta ngari imwe siasa ne kira itu ambera no to atenda kuringira kawera kura ikwithira we kawera ukuma akethira family yo akakangwe nakawira karita ngome akele okay gentlemen betekerieni to yekethimeta kwa bedisunda na karwitha ikura ciao bachwaga omwe twaga imande bunge atwagete kiero Martin kidogo tu ndirwa mic cienu kinya ikwarua tafadhali betekerieni to yekethimo ithatu lakini mbere thimo Stephen Mogera arua hello Martin those people are defending Kawira are doing more harm than good we need to see a united Meru but this may be impossible if the governor want to stop the chest thumping in and the egoism in her MCA led by the speaker have trying to humble themselves but Kawira seems to be a lone ranger and Stephen Mogera kwino ngino kuwa kaborio rembira hello brother the program today is too much about personalities rather than Meru County Department issues please let's change the topic asante kaimenyi wakawa please Martin also recall Twaweza wasn't a county government project but a private organization created by a former first lady and with many donors among them was the county government of Meru. Please differentiate this with the current situation, okay? Okay. Kwino ngino kuwa Martin kiongozi na kangata nibatige kutuangaratania from mito kuma kidirone. Okay. Tukithimo ithatu. Hello Wero. Hello Wero. Oui. Kabisa mukuru nanga we. Kevya kwa ubombe. Ba uketheka sana. Na mbere Martin Brando ndenda kuuga. Parties chiombe china makosa. Na makosa de doja leo toka sometimes makosa. Makosa hiyo to makosa. Eza kuna they know there was executive. Njukumu ya parties ucho jire kukande. Na kusolve differences chiao kenda Meru ateka umie. Mheshimiwa Gavana ndono ina thina na abatere gukara gikaro na MCAs kenda baka menyore baka Aran County. Uria mama kuthithia kwina ngugi cha mama na abatere kwa Martin na kwina ngugi cha MCA na abatere kwerewa. Na kukeja kwithwa mama komba county wenka utari na maana ya kuthura MCA twabatere go shift gitike ku MCA tukauga mama komba ngugi ucio tionde
kwa nande o mtu naye wenye tio na ngugewe o mtu miaka 5 ethira tukaba jaji na ngwe chao cha miaka 5 kwa mama akaenda kuuria MCA na MCA no akaenda kuuria mama kiongozi mutaalamu ndiye naona ata akwaria bagendo santasmeje baba. Okay, thank you. Asante. Hello Wero. Sorry. Hello Wero. Wero. Please waturingira thimuni cia sauti ya TV kukienda twatanira. Hello Wero. Hello Martin. Oui. Hello. Hello mukuru. Oni beta wa Karani kuma Geria. Karibu sana Karani. Ndiuga atire. Weu ekwarirwa nyadai manto jagi siasa. Ni kuona ni siasa ya 2027 ye kuringwa dai. Mapema ate murume. Ewi siasa ya 2027. According nyoga ya utegera. Kenda kawira tekanderive ora kwenda underiva in county. Okay, thank you Karani. Kwa kiongozi na kadia kawira kabisa. Thank you. Asante Karani. Hello Wero. Wero le. Hello Wero. Hello. Hello Wero. Oui. No manto. Kabisa mukuru nte manto. Oni msane Johnny MG. Johnny. Ona ane ya nombe ko mahu hali au. Siasa kuita gavana maguru mapema. Ntoki ambere uli asiri. MCA baliuga mama ati kwenda gutemania abo teu ikaronekira kia mbere barengi mwete ano bakamuthikira riu bamuri augi assembly batire turi kuira tucemania ukarega tugitaga assembly me tutaga Wero muno na Wero etume purushaira manto life muthenya no tukutona data kwa peni kabisa kuma Nairobi na ba muri atire kina kina kino ntuma mamo kurega mbere twambia rwari ru twira kana ndama kanya kaire refari atiuga ateta Abduranati mujore bigire kiongozi uga refari no kuwathane na ndi refari ja yubundi una ndigarite mume ayubundi utemuntunge ndende ja yubundi na murega ure Elias urumire Ibo MCA ba previous year baranda one TMC barakaretie mwananchi wa Meru. Lakini gayo gataga ayo bundi bias. Nontuginduke ambere anto agwatanyo ale karajo kwadra no kuina mapambano na inya. Okona ja goma anto maingi na ibatigire mo randi ugani kira nkorombe iba daiba gwatanire. Bakarendi batkanire mama governor badikare na MCA lakini MCA na bagakarare onto bomba koraga kwara no troge obero wabai kuga mama te tuthikira na yoba bagwita assembly ba muinga ritone nyama iga vegera ndona ja maiga ja mwendo ne Wero bukyo ne igare akrokira akuna mutoya mama by the way mantaja mui si vizuri MCA wakome kwa sababu ito abaere kura ito aere makura ibe shimiane ubeta wa heshimua papotre shimaleu. Thank you Johnny. Ibo kaburu na kipindi kidera kidonge sana kurugo bakenge muno. Asante. Bakenge muno na bere bagwita ngugenze ge go to enlighten. Mba uketheka. Asante. Hello Wero. Hello Martin. Oui. Wewe kabisa mukuru tanga we. Ni Anthony kumadhiro jene. Karibu sana bwana Anthony. Martin gividi genu kona keza sawa. Lakini ando hapo tolimiza ibedere bate kuringa kelele kenda to kono sarakazi de naire meito dia ta gividi uno ndo ke to dome dacia mando amenge ya county ya Meru. Ba ukuibwa. Martin point ya number 1. Kuringana no atolele dikaunte dote ke tibo mama ke dira karangyo kinyakura ikethe jeso kwa mama kato muringa anja ndo MCA beto Martin tuna thina mazinani awira mongazo tike ya mazinani tike mbakudira ke menya mando ya mbakudira atrojene tuna thina sibitare thina imbike kinyando tianto kwa jampara
ende Martin kiongozi bonge na kundu bonge bado mwera akarira ja mantu no ntu bakura no ntu yara mengi tolele tikezirikaria jonde for me we there are no ntu bakura kijera are to na mando agreito ni kuran kugo ato maarin to dia no okay ende kubinge to kwenda maendeleo binge na binge ende na na chotoira uma mando mengi ageri kuida ito kona MC beto ba kunyanya to bate ko ba to yola ba chotoira na bate ko ba sikeru ibo ndondo binge to kona. Thank you Anthony. Ende ito ko mangabana badigira na MC ge na to na maendeleo ma tinon to ina zina kwa uma. Okay, thank you. Ende boya. Asante. Tukiingia mwisho. Halo Wero. Wero le? Aha. Martin. Oui. Ante habari. Iko sana mukuru turari nao. Turari ya Mwenda. Mwenda. Manjipot. Kambu ibu sana nontobo wa kipindi kienu. Asante. Na changia wabe nyangira wa viongozi ube ya uba onde pia pongezi. Makarina kiongozi na unge. Kuwele kintovina nguwa kankuwa dhai siasa nizi na bado ito kuendelea siasa Meru wantu kuegemea saidi na wangi wakegemea saidi yengi but ile nikizo ankuwa kambuye kawira dhai itire kinyara kwa watandira at least kana bomba kuza wakiwa na shua nonto dene ikamba kuendelea mna pele kana ontea mengi kuenda dhina kisiasa na interest na kenda tumba kumia pia biombo kwera ni interest ni kwa kolwe nyanto wa timu ine oyonde omuntu ari kuringana na interest yake na njira kwenda that means kono ni omuntu nako ganganira tu ari no toke siasa no onge muntu au consider no mure pia witagendo kira so itu na atiende twatethia Meru twende kwa jumla leaders for the na twatethia Meru ateno ntu Meru inazina kwa pari wawili wakipigana nyazi fanya nini mumia kuweta wakati welewe biu na tuende tuata ni binada ntu bakawata ni akawiro ka kuza numba kuzo wakiaraniria no aketigire kwa namba MCA re no na ma MCA na bo kinyabo ka kuza kwa demand chomba kuza shida chomba komenya kinyabo na bo ipa na me bombe kuza wakiaraniria kena bomba kuza wakiwatanira na no ntuba kuzirwa eita leo sema era bomba koja me oteka kiongozi na kiongozi gavana ni mheshimiwa na MCA mheshimiwa ende ile lana no ntu ote mtu wangu kuita angweshombe binge na joma anto ya morea baisu manto kidogo sana yote tebati atokedilia tour nonto tutomba kumina abo manetia kanani viongozi kuendelea but ikisho MCA gavana ndiko na kiuzu morea baisu nonto morea baisu atenoko na kinya position ni uwe kwa kitu kidogo sana tutumba kudoerisho no ntumire kwina antu babainge muno na bena thine nyingi muno atuki mendete kwariria mantu a family tukethwa tuitu mantu maina muno kunku atiri I family ni heshimiwe but no ekinyego kombikana ibe mantu official mtu akethairwa baisu tunethwe mantu yara official nethairwa ari kando kidogo kenda at least kurandika nontu mantu ya mengi kiongozi mkuru na mwene ukioita ya mengi manto officially yendelea iyare mako iyare megao ita no nduba kuza kwenda block makuzo ero no tuki system utiku no kebote ku system imzuri sana kwezirwa at least yakaria kado kwa manto asiasa na ngita mure akeja kwa ndo tevia tujie bazi dagea lakini otomba kwa speaker governor reo kana madaktari speaker baadhi kiroba tu official pesa ero arikando kidogo na bingine bikindugira kezo tuga atire anto baetera banufaika zaira kuina thina kwa mfano andu baingi no bari muno ugeze kwenda kwani kawira no mukariti kenda na credit lakini mutongorie itare ondeza roeki uno babari ukweka bamukunekela imwe yivo na mutongoria batikroma akaethwa na ukunikila aibuire cia munene muno tongori unit nyaka tibeto Kenya yonela cia guya president ne unit the same kinyama moyo na kwithe kwina unity
at least kuonekana na rea Meru ke baye na unete by the way no ka to ima account no kwithite bu lakini weta muntu no we ya kuyukia nafasi yondo kwenda tethia Meru a create side no eriko na yukia nafasi yo batethia kwa mfano kinya viongozi ubare au iba delegation ya kwariria kawire mwira cool down yaria MC yaria bo bere bakulu batiende to bambire kureta umwanya boko ni wira na thina irio na butuso bunondo kiongozi wozo nati wo complain da thina ugambu iboya na ndo patai mubat ebira ka wakambue atbange na atibezo neshima na ibele ano nonto tongori bonze boyabo kendira na anto bamye kwina murungu ende tukarakie muno nonto kwa interest yetu atomenya kana Meru kena thina na tomenye Meru thina baraki kwina kwa nyingi na development nyingi kwenda kubuya. Thank you very much Martin nonto bakanya kau boya. Asante. Ndoye kadira ngabana akarandi na MCAs ngabana ote muntu atekarano endi lakini gutena matara. Yes. Gabana meate mbiti. Gabana ukamweshi mare yawe. Na wa mutiritira ka human being. Nukumanya ugwe da yugo kwara yanku imandinja ankogera ya kuimanje nkurengi karatea. Igare ara umere assembly ya gwira mama nyuma kangata. Yani anku imanje nitulira to na mbiche kali no ntai was shocked. Igare mathengi chungo ndo ara umere assembly uri agwanyu. Ngari ne mama nyumewe indonere turi atarine na antubara kuonania still kugera yiga riri kuonania wina riba about imbitanesi fulani nikino ntugo ala asalinda elected ukumeria kugera ngabana nkomango we jekrira atune biu no nto antwara manto jaje ja kumiro kangata dai to tedra to kera ya manto jangi you can imagine kinyabo mutuma buru as a human being igari umi assembly digwe nyuma yani ndaimane njare mupata kiongo imbirengi karika so batwire mwe bere tuthithia anything nyamantu jatu na jutule kaneajo Meru it is about all of us kugera nkomangu ikuonania ugu ina mandarau na ngaba no ugu utengu ni tiare assembly ka MC bagarogera bangu amatete ibo bagarogera kaka koiro assembly matinge chunga ndure kumara mama kwambia kwa Andres ya to meare with a lot of peace ngalewe kwambia kurwa mpe yumarete me mawira na thigirite na komangu nkomangu ira chumirire ngiti ne yakugwangarine ngarine ngabana mama kalina te human being mama kalina kala jambitima mantu jale ona yeja kawaida so ndoeji oni wakaona we nani andario ndoeji kire kwenda mantu kidogo anto besimiane anto bagwatanire bamenye we need each other. Our tomorrow is bright and better. Lakini unkuibwa ntaricho ndi kiringa kibara yoro mamara ure ntetuliria muntu maru ntetuliria speaker maru ntetuliria MCAs maru daito makwari na majority leader nwe arua nwe na rero tudikira so kaende na ndiro nkuga atiri nkuigwa majority wapo ega ugenye undeta kathitwara ya mama ndingethimwe kwa mama areo bari gintu kira ninkuga no ntutu kwenda ndoeka ngata ndoeji yomba gwitege extend ikareta cost ingi what is important na MCA thari banthikirite ndishima nabo muno ndishima na MCAs muno na bamuitutaniritie abongo gitwa supportana igitarite andwa igitarite kuonania no wina inya no kwomba kujia murigi nigitara kugwathania antu anti onine ndi matini ambu gibwega naro mbatheki muno nte kwenda manto maingi uthiro manto maingi nyo gareta tukira manto maingi wagarogira antu kwenda manto maingi kwa kwenda tuthiria action ankwire ndigera nkwira ngutume uni kona thirikari mama yesawa tikona ina thina bakawatanira ni asiasa bo na mwana siasa ndairere antu betu antu baba tukarabo ndabera ngoira mwana siasa mbo ona atomba witanira niwe kuringa kuga gwe kugaonana ne ambi kube mananira mantu ne ambi kwe bageta ya nikondre mutuku kwa kawira nikondre masi etreke Yesu tu na ogeta tha inkwire tha ikwe mechamanio kuthitho na bakawatanira ntina thina mati ndendo koromba ndaika ithatu na wenda ndaika ithatu ndichoka kwaria ringi bere kambuge kithirikare mama ni kugeria bure kumba ni thirikare je tutumbo mila umudhaici na katuge
timu ira yonthe cionthe ciina tumanto tou to repercussion tou tumanto tou tuonde na allegations ira ngwikwa murungu atethi ikathira nonto murungu no twere thirikari na twe control yayo ni kenda kombo tethia mwananchi kawaida aya unto bora kwenda kuuga bona kiongozi kango kare antu mongo tumana tuchweni bora thirikari mama tumia advice bora geta bwe undenda kuuga tiri ki point ira kwenda kwaria ni atiri kiongozi wona mama mwire tiri rira tangashire antu bara ya mwanka 10 timu nyingi cewire gakara iciyana mirigo ikitha kethakene igetera 10 igakinya kende ire tambi na nyango gicetu iciathirikire bona mateni no ntu bakwithira ora twendegia muthenya ni antu baetaira mirigo tuko bageta atia bakareta thoko ewithi nemwe thinengi ni ewi ya kuriagia mwanka 10 twina thoko 18 ndene Meru iri chiamba iria themo yonto gitimbine mugutano karamati mau kirua thoko icio nthe isi gutambecha na ire tambecha yonto ekuru baba kuma na kurube ite kugura marigo Meru ka mirigo enge bona mateni bari yaba getera gugatuka kenda thoko itatia eu ni mwe enge niyo mama na ugire kankwenda tukuga tu ke wananchi tukinyire mama na ugire tiri ore okona ngari ya county mbaene ameringe mbicha na atumirwe ngari cha county inkuramba kura ke vision on ngari cha county chichita ko wata liquor license ire na baruga na ichi wata exhibit encho biko wa timu ire yodora na kia dikera mateni please na kwamba tu oni oteke ngeko koroba ni timu ira yodora kia manto ya liquor license ina ugwa atengari chiko no ku aya twete ke lemp mama na ugire ogeta muntu egrangare muntu ke lemp ne kare au etere ya dainge amwikire ke lemp onto bona bugo to metere veni etweke nama no onto bakwithira wote grangare muntu ke lemp muntu no ate grangare ke le kango kwira wene ndi no tinkomya wakinyo bisieu ngare ke lemp geto ma revenue yona mbecha antu baraba kelempo wa tueka batekera ngari kelempo atetisha muntu na kelempo tuigo kurigia ngari istoshe kwina risafu edithirwe transfer antu baba inge baraba arindene ya revenue baraba arindene revenue Meru town baweta narao me mashinani iwatigirwe ngari ni ukarao matha ya 3 kana ya 5 utona wa kurigia kankuwa na haraka nikenda ndire ntu inkona no kwenda ngita aya utubunge utembezina karero kashirwa ni aya dikera utubunge mateni utubongi nkoroba mama na eteyo mani tikando mama ni mera gaba tindi tukuanga ndo mama bonde ni kinyate mbichi nyata mbona aya dikera oni utubonge boran kwenda endwini wa kinyo mwire na ugire mbechi kayukwaka kashi nende kwena thine mono tumachini ira chiako chekorigia mbecha ndene Meru county negana na ritingo ge 520 kwou thoko emwe muntu areta kara agetera orathire kugite ya kumira gitira na ora thoko ibati baba kibatigia ora na machini agitera bange tore chitu to twinge ene nkuwa anto bara nengerete nguge abetekie bauba revenue abaretekie na mbecha hii temantu ya 10 no to tiche kinyiri yokaga gesesio tuko kitheri banka wa ko inkoromba department yeu anto baone gochokwe mantu yau nikenda tokomba kona revenue na nikenda thirikari mama kaomba kulia asante mutuma thiri keja thiri keja thiri yau jabia tuma thiri ye imama nkoro kenama MCA nkoro chio chinami ntobwa muringi kura bonde ne atumo kabatomi utuwo itomete so nunto bonde abatomi na mturana kurida reba kurwa mama rewo mete mutwe cibitara itena ndao mama rewo mete mutwe ana baraba special baraba unyochuru cibitara cheto most chonde itena be kurabira bya ana baraba ithine meri so toenda mama menye kithia na wana kwenda woko akana kama Meru tenjire ya kurwa na MCA na itena me utebyo mukosti humility is not stupidity kunyiyete wa so na ite inyiye unonto imbisho bwi mto murungu na komenya na murungu kirundu guke murungu ke mukume aite inyiye au atre tuchamani bombera high office eu ya majority leader na deputy we na speaker na deputy we
bamiti baiba tano na nyende pitowe wakawira bamiti bonde by 6 of them bachamania batire moiko eleano. That is the only way. Jira yotha aiye kuretera Meru thiri ni uchamania matini bakare ochamania ouba gwikania miambo kuraya mama bio mi diarite unna terega kuwa kuma ndaona kawira tamu mathiko nega na patine kana kiathone lakini naraire mathikone na mathiko ya mbere impomu alipwire igua ndadadadada ekurubantora no abari aba watuka so kirundu kiunte kwenda kiendelea kikaretera Meru thina MCA nduguigua yonto mutano eto mawira bwakua bere no bena anto bonde wanta kurongwa atiwe karata ndure chenu cha nami kidubu ya bugarake nya kuthina time cha kwa skiza so ende please de kuratre mama no tukumana tufikirite no ntuba Meru kana kauga iko ikwa okolea tunena mendi utebutera kana igo MCA ibarekanire no ntuba muringi kurora ateka umia matini ndwe utebie kuretera Meru ni chale na vitina na dhaibu tuwadwedra atur karinda bito kwa maendeleo yange. Number 2 kethira chia kibere ambunge beto BMZ congratulations no nto kwina ando una kwina thina ibako lokirie sisi betere baitaburana baveti bataka they vetted them bakisha boitata ba maveti bataki nyere mburiki au so okirunduku kireyirire murungu abawira rwempio baitaba veti kinya ochamanya kwa itata kukarema ibachamanie nonto Meru tonto ba michio tonto bambi na batu a Meru tutiriti itoko akawira akawata muchara yawe itara kinya itoko MC akawata muchara yawe baraba ina thina ibatwe nonto risesu chetu itekurita nguri batu itata kurita na ba muicho burure burankaua daimanda kawira akethi ndo akorwa baina MCA antu bara kuona mbeo kira itona atwaya mbeo eke yakora tokwe kura tokaithia nkunia yu ito nengero mbeo ba ite itarandwa to nengero mbeo no ntogeikio megwanda na uba weta iba ikwe mbeo na kugerwa iko kuna ngakuna withdraw mandu ya kuithira nto tetikirio cha are one activist the activist uni ongwekwa gwekwa no teacher mate so ende tangu yako mtongo teacher ingwekwa kwa vienda biuma lakini tangu ankaithia lakini ibiye itarira to bienda no to biya kwekura idetethia rira to bati kwanda iro kwina ndo kwa ubi yako ya nyuma abita saidia na anto ange chibitari icha kiso sina dawa ndo anto bete bakura thina. Thank you very much. Nego yake matende na onde inga ama kidogo mbere thirie nkiwa batu ki thirikarire ire thirire indare thirikarine kireito toweza yuari mubango ya foundation county ki ya utochangia kitu kidogo mbese nyingi ile jero me reverse dilende ka mwekuro kireito ni muchango inya woni gichanga na nto bange besanga kuwa Meru bakaua mwekuro kireito kari thirikarine ibura siasa ire wera mwekira no tino ausika weka ari ki toweza lakini department ye erwa Meru ni muntu uyo tolina kirotesi isi na inyanda ari mveo kuni Meru kwenda bamenya kenge kawira tikatu muthura lakini kawira kira tumbo muromba na kira muromba ndi mulemavu ndariria ndiri wa lemavu ntikwariria baba wita batu to muromba rira kubwithia mantu na yabwithia kisheria kenda natu sheria reka thia twa no ekethira mulemavu atethiluke yarira kuona antu bairira bakiwa andikite cousins bau ni uma en antu 11 bara wandikite banjeo na ikintu kuonekana kirio na ifact kuto muromba bara inyabona bandike kisheria na thiate kira giatethia Meru but surely county ina ritingwe baba ingi sana sawa kwandika nyama kaseni sawa inyani kanga bana nte andika kaseni bakwa bonde na sister bakwa yani agite family yo inyonga atiaro kinyaga na gasia ro thai enga bana akandika katu wende nkithiria kenda ndo ithira nkithira kenda inya kangata na bendruini na yayo onthe twaria kenda nthiria yonthe ri kawire thira na kwenda kuthiria ando ndene Meru Riro rwa miroro uwa munya utethetio kona thirikari 50%. Munya noe muntu witwa Mpuru, munya no witwa Ayubu, munya noe Benzunda, munya noe Karwitha, munya noe timu ira ya kuwatirie. Wangwa no arawira kanyo kawe. Munya antethetie kona thirikari 50%. 50% ira wonere through munya. Timu ira ukura mami oni uteke ngukira ngikwira.
choka kimunya karanthi noe karanthi na mpuru ndro iyo nthe MCA ikathira anda wambu enkithiria no ndwere au urenda kuibo baretete au no ndwere au kona twambirie rwani ruri njolo au no ndwere au kimunya ari no ndwere no arawire na ndakorwa ayubu no about taxi kugiye makarine gweta manto ya taxi ute muntu ina ndo na anto ba taxi kintu kira kireo atukwenda town ithira ina onda na town iga control ne anto bairi bathatu atiri ngari ri okuona mutindo cionthe kwi anto baratwire nguge yao igwita ya ngari na kura raia na kura ndereva na bao ni ngari cionthe ira cia gwitia kumagutano kemu na gwitaro ire taxi ri kara town na ituga anto byombe kwa ibo bakagwata ngari bagaikia ko bolici na sako cio muntu arugurite raini ewe kibao gekira mukone ikwethira kwina onda mwene ngari na ndereva pethire na freedom mwanto abaturo kabirwa town nakyo kona ngabana akiuga inyaketha ndeva chairman no monka mbuge manto ya town no nto ikunti ariri ya town no monka ithire ina onda kwa muthia thirikari tigawa thirikari kagairwa mpuru kana munya umakari na kuga pau bonde bena position tiao thirikari ni kubangwa na ngabana nerere munya ibwega na manto jo yathirira au manto ja kuga ngambe disunda asante wote asante na mwana siasa kera wa asante na tu andona oni wa ndona amethigari ndore twithira kampeni ya asante tugathirania na nde manto ja ndo aijiri ocha position chete the next sitting makarina ari wa thine yo the yanete na ituje ndoa erere yo kuona mama ethithia o kwe muntu ratonyere rungu amberia kuinsight njeshi kenda niki kethera ugo no kuwa uruga akanywa gaku utekyo kwenda na ndi ukathithia ndo ugo nte kwenda sisi nte kwenda waziri utekyo kwenda wigaragara ukambia ndo enkethi kuwa ngaba ankwire na kuthiria makarena mujumbe na itengo mujumbe mama naye wekanya ethera munya na thithiria thirikari kiraito na thithiria thirikari kawira naye wekanya ayubu bunda no munya na ayubu no my brother na imukampi na ntendo wa speaker na rete onda ndene assembly na ndendo wa iri ocionde bosi interact kawira kuthithio ora akwira ndu nyorwere na ayubu norwere amunya na ndikira nkwire ayubu menye na ngugi munye na ngugi mutia barogona nyuma enu timwira yothe na ndokeja kwithira bacho na ndi thirikari ukeja kwithira ne choketie thirikari ire mbere kuria Meru mama ate tayari nenda kura Mumeru kuga kwithira kwi muntu au karanthi aka insight MCA aka insight mama aina interest ciawe ko kana te munya kenda Mumeru weno kana uma kana kuga ndiriwa muntu na rumi no ntuga the akaranthi no ntuwa interest yawe kenda uwe manto yawe yabua aka insight county yonde ya kuama na ikethe na thina uwi muntu cast na itu jantu abari na family chwa ndo bana ndo muri family kera mutuma kada muntu mutuma karonga mauge nchokeria oni nchokerwe mbechira ndatumirite tu impeach Ayubu na riu au ntuma kingabana ngabana eti unonto no ringeri kura fulani unenkerwe mbecha iria unenkerwe imanje ni mbecha kenda ochwa MCA to lakini mate ni tayari ituje kurantu bawo anda ba mutia ituje kurantu bawo baba onkakia Meru onkakia u itoko maiba iliko yoto na kinyate ira nana ngerimbonkia ikora ka koruteria totete geria bonga to sina masta atuta kubali ote mundo tonkia no te mundo tonkakia akwera kawera kende ngata mundo kubekade mama turenda reconciliation ote ale ngwataniro ninde na imani na oni ngambo ko peace okay lakini manzo ako waite fully konekana ngwata eti muntu arenda gwatigania anengero etetigania ati aende Makarina. Thank you very much. Asante sana Bwana Mutuma. Thank you very much Bwana Kangata. Asante kiongozi. Methika Sodata Ruaniko Lock to Kawero TV. Unity is strength. Our MCAs and governors should raise beyond their personal interest and they should have amicable solution for the sake of Mwananchi. Mwaridula Rua Meru County is not about family affairs. It's about lives of Meru people.
We voted for Kawira, not her husband. Salesi Mutuma Kawa, it's good you allow discussion with evidence. Kangata shouldn't talk without substantiating. Choka Kawa, the land was community land. Akawa Catholic Church and Methodist Church were given portions of community land to construct not only church buildings but schools and hospitals. Will Kawira take all these away? Mheshimiwa Murega Elias Ntumidia Orumbira Kumakiri Senator Monday 24th October 2022, assignment number 1, meeting with Meru County Assembly leadership at 10 a.m. Adua Ntumidia Meditakiri Facebook ya Mheshimiwa Senator. Asante sana na ntupa kuidhra watanite na batu tukubanarua kiri mbango yetu kia siasa. Ikara tupa kuendelea. Serikali ya mama iko imara. Serikali ya mama iko imara. Or so you hope. Asante sana na ntupa kuidhra wina batu bombo kiri bara bombo dekie bombo yo kia siasa. Thank you very much. Good night. It's been real. For real.